agus fáilte seach airteo sa Dexcom ar a Mótharbeg Bíor na tíide agus an aimseir gaintach a bra said an brothalach Greenver anseo Engalia agus an stáid bra go hintach agus Thomas Free Raid Babhta 3 go comórtas Vodafone Idirchúige na man na Connacht a chur fáilte ribh na návidse chuige Laighin ar nó chuige Laighin dímach an deir seachte caite Cháilsid Somála fichidó a trach a trí an chuige mún ní sterní béisiid i tuairsair chuige ola san FAD Stadium ó Hua na Connachtaí ar nó búcach 2 go 7 Caiblins Géir an deir seachtain caite in na Holtaí mar sin an Cliffe Shargalore Valley and those Cliffe Laighin agus na bútsaí béisiid go le raigad Cliffe Canish Park Energia and deir seachte hugan Raarcairn ar na Fórne agus tosómod leis an fern baile na Connachtaí agus cúpla ára tinta gimar Dowd So ro tosit agus Stacey Hanishach and énach le Hannah Cohen, Colin Craigs agus Roisin Maher údínta fáilte Roisin Maher Lafayette. Las chaiptí na Fórne Poppy Garvey lenin Tisharai mar nascade le Chris Brown Moran. Agus ro cool agad féit over Yawisteach Colin Rian Tifriocht Olor and Harty Shach a lot dere in énach le Eilish Quinn agus Jemima Adams Verling. Sna coolí ha mar sin páirteach nuidir Éireann Connacha captain na Fórne Colin Russaville agus Grania Moran Chieva and tríú le coolí ma eta Acob Hannah Clarker Clehan Team Love Clay Eva Ryder tag she dash Team Love Tesha Orla Dixon Solar and Echla fallen ní Renan lá Olwar Colin Inzervan eta tosu go chéadú an chug na Connachtaí agus Ben Weo Clara Barrett eta mar Lon Chula agus mar sin na cuairteoirí chuige Laighin mar dúirt Zima Erbshoot and Zershatchakata agus Zenaru Tintig Ben Martin agus Rins Rohluwer Shul agus Tish a Colony Nu or Nu Galore Canier Dugashit on our shoot agus Wims a Cansfish in this tourney Hannah Wilson Kelly Burke agus Claude Dunn and Sure Saro Tossa Evi a Masna Colony under the Lafayette Clean Crohort Nechla Alma At Gammon, Colin as Bala Brigin at Tosu in Head Cliff and Colin Free Fickin the Hayden, Emma Kelly, Captain the Fornia Molly Boyne, and Echla Rosie Searle Soro Cool, Chin Katie Whedon, Ellie O'Sullivan Sexton, at Mar La Cooley here, Vicky Elms Kinlan, and Ricky Hunter Clay, Katie Carrigan and Level of Zesha, Kathy Baker, Colin Let's See Good Zisham Lena, La Partiach Nuidri Hain, Cara Martin, Solar Poda, Agus Fillin, Robin O'Connor, Gun Head Cliffa Imlena, Mar Lon Cooley. Agus a meas na Calnion at fechem goal Emma Brogan Calina for tríú den na Holtaí níos tuisce a máta vid a héan mar sin. Fern nu ag chuige Laighin gochan parke ach gan áras Fern Harva láidir ar nu. Agus Laura Muds Bugan in níos turni béidir Fern Scott Bemond agus iad a tuirtair an tapán na máireach a Franklin Gardens a go dói go chlog. Ach am hananta just mus go trachtarachta tá Éimean Malloy Éimean Fern nu techt mar luúta is cluthe le canna sé seo agus golóir córa freisin faoi na comórtas seo ar siúl leis an carn damhanda mar luúta an sin Scott Beamond ag tuairt Park amárach agus golóir imróí in asna bhar an gáfern ach freisin tá spáineann sé an dimhnach agus an ferbert atá déanta ar clifa na man an seo chuí a bhfuil siad an blianta hin ní bheith an dimhnach sin agus ní bheith siad an panel seo chuir amach agus fiú na Connachtaí a Quircom Park gan a lethe de Parsons, McMahon, Riley Anna McGann atá an binse Fowley freisin níl sé an panel amárach ach bín sé lár gachra agus feicimiis na Connachtaí an éiste Quircom Park. Good zero hey na Connachtaí for an bailen seo Ar nu riime der péisiant tuspáanta sudarla an teachta chicata na Holtaí viidir 7 odds tíhir ag lehama agus le go thuspáanta sudarla agus it caréamach búcoch 2 go 7 ar nócáid sin mar dúirma na húdsa tíocht le Roisin Maher agus Colin Honnig seach sní fétó bheaí Colin Lortí as bailá halún Tífriocht Oldboard Cintic a siúd agus gan áras golóir dulchan cín fás agus Ferbers Cintic na Connachtaí faoi Stewart Imro Dowd ar nó Tommy Ellard agus Jordan McHugh atá bansach leis a firm bainsteach agus Gavin Duffy agus tá siad hééis féú go mór. Se agus rís tá spáineann sé ag chuir cóteálaí mar sin is Jehan golóir taithí ag Jordan McHugh cóteálaí na Tosaí agus cóteálaí an Clibbert Jimmer le All Regions bhí Tommy Ellard mar príomh cóteálaí le Wanderers a bailach lí atá sé le Corinthians inis agus níl éon gá mar lútú Gavin Duffy tá an cálaige imróí International a féin ag obair inis ar Pete Ferbert na Connachtaí agus ag obair leis an fern seo an freisin.
Spitzer focal bug free. Na Gertie Farrier and South Chakatsa. Truch Gertu with Isha Banska. Kayla Waldron. So Sulagan with Kayla Waldron and Send East Fiar. Agus Gamishi Edash Galua. Agus Nafula Gertushin. Akarasta Rohana. Clusham Gertruch Gertu Kusha. It is near Shachik Filla Edash. He's Truch Gertu Martian. Mother Fadik Sween of Arha. Agus Exul. Gamishi Edash Slonsul. Agus Amorna Slonsul Galua. Agus Kamaki and the Klihani. Foley. Emily Foley as Muyo as Pelanaha Karina for Gertu Illina as the Sulagan Gamayan Virchin Edash or Warren the Lassa Galua Agshidna Kugalant or Kurtusness in action Agus and Ganchin Bulls and Game of Bulls to Sheards or Rates or Lane Yoshna John Lillis Jamai Madden's Verling can you Sula David Rock the Connacht Vishi Harva Fekelos and Umper and Safta Jakata Shea Umpers Fichi Zeteki Gatisha Sagomortis Karino Craigs they're in the North to school with a Ballygar. It's the Connacht Chugir Elusna, Numadilua, Agus Rakichanan, Orla Dixon, Partsiach Nuids here, Agus Folney Renan, Bertzes Connemara, Gulchan Parke, Igna Connacht there, no Catch in the Fornia, Aveni Connacha, Hots Nuik a Shoot, Xmar Dirtwayman, Neil Fowler, Lehdzi, Maeve Deely, Agus Nicole Fowley, Martian and Steele, Lachuli Mo, Sugomortis Milna, La Schiefer Heshen Gertie, Agus Mar Dirt Michaela Waldron. Martian Reens Rohlu, Shul Chamake, the game of Dow, Jackie Lirichinama. Agus Honig na Laighin seizing attention agus Tuntagama Ning Shead Shelmerson and Katie Whelan and Lachuli Clipperton to sheer fall at East Cousins watching again Connie Noshina at the gammon Connie Ballybriggin for Sliud Gade and Fui Fickin I Canada and his Tushkim Lena Bro Curtis Lears of Cara Martin Kurtu Prabacha Agus Hannah Clark and Cousins in like Jack Clark Tuntagama Connie Nuchterord Ach the Connachty Fui Vruacha so Numadilua Hold the line Agus couple umper more these agus Tuntagama Nig Roisin Maher Colin Elevy Harva Fekelachs and umper and Sir Shots Kata agus Lodrach my lady it is Eg Maher Sergeant Gahinta way Colin Craigs Italian skimmers like all regions Tessacha Eg Aveni Connacha 8 needs to roll that lie there agus Rosie Searle Colin on Uv Cunnenemy Calishach at a teeth me heart Fish of Gunna Connachty agus by the Connachty Sostala Shin Ag Jara by she the Nani Ten a Soccer she is more you know the couple of Jeshaku and Lena Glana and Shin agus Hepper who you know are Deuce Freshy there and Leroy Niver Octa Adams Vertig on Shin agus you know the entire Gahua and Leroy Chin Shear on Chinvi and Shell Vaco Kyle Sheed and Leroy Saklisha Rina Eva were either on Overcon Chuck Shear or on Kick Trasna and Chin agus Sean K Dordov and Lena Glanu agus and Shell and China Makag the Connachty agus Tugish Sost over there live agus Mark Ma Amshi ig Eveni Connacha in Head Kick and Colin Roosevelt and you're no captain the four, you're playing Fichi Gaish, and because a head sides, Martian Stacey Handy, Sunsach Galore, Lily Brady mask, Nakani on it, Veen China Makamag, the Connachty, and Sir Shatsakala, Shakatsa, Poppy Garvey, who conscience season lava, Achletzgama, Fate Oviawi, Kalini V, Trena, Lapanya, the Heron, Riven Kern down that, Mardorma, E. Harva Fekalach, Naharshi Shachalot, Zeta. Thanks the Connachty, Brano Comfortach, Sanomadi Lua, Passal Zassacha, Orla Dixon, Imron the Blian of Lincher Cats, Orla Dixon. Thanks Captain Sul Gamishi, Rash and Vincha Hogan, Ach, Kaivlins, Eggy Glisha, Agus, the Laighin, was Kionali Roads. Agus near to Zeshmarsh Hort's can lie, man. Yeah, the Connachty Dolan Mo Girok and Chin, Agus, you know, Franny Share Duskaraush, a Goberdov, Eva Nicdonach, Canrock and Chin, and Immer Chudengridge, Fate of Awig, Frisha Treege and Chin Orla Dixon, Dol Girok. You know, Vina Imroriella, Shasva Mak, Fishy, Gobers in the Pods and Chin, Fanakle and K. Shelvella, Ak Nira and Takia Kagos, a Clisha, Agus, Shin and Falgrow and Leroy Shin Osculture, than a Laighin. Shin. Cha as tú Shell of Marshing Adisha, ag na Laighin Beo Ben Martin. Agus Katsa at a glug, Ta Hook no Mat no Marshin. Agus near Ela, na Connachty amach on the Laighin Fos, agus well, Imro Dowd, Pishi Brando Gahora Sachacha, Bini Orla Dixon, ta he's Gorty, agus an core lights is shit a shoot. Ach fi Partsiach Tanwa, it's a Orla Dixon, agus Eveni Connacha, and Zer Shacha Katsa, are no to full Nivrain on the Sinishin. Scaninella V and Fekelach na Harshi Shachalod said it. Shricht on the Connachty Harkeen and I Holty
an tir seachte caite. Cégra chlár scór sachtána go a dói go seacht. Fímar Dowd in nítas nach rot ní smú út fátacup. Ach, Orla Dixon eis an na cosa. Ach, Ardan má crohi an seo ag Ellie O'Sullivan Sexton. Caní nógus an bhulan gear chun in hirvi. Fici blian gís. And then she should not snicky cahi. Agus bhí O'Sullivan Sexton mar lán chulín ar seachte caite mar sin simú galór Ben Martin hain. Agus rins rohlú ar siúlaige an chéad sides mar sin ag na Laighin. Caite ráda ar na Connacht cúneal súl. Agus chodig bud ténig gansin éman bhí si com. Se hanig you know hepper na Connacht le sin amach amháin seo cean na Laighin an sin le Kelly Burke a líra just Jack Cam an this kind of Connacht an shell seo úsáid tá siad even ag Connacht tá si seasamh siar beagnach ar a lína féin agus you know tá kick ma ag éiri an seo honest go mai siad na Laighin a chuirfaí bhrú mar níl si géirí just an shell a tuairte rastó mar lúmid a ceapan go bhfuil ag Donegan níos fearr ag ri leis an líróid agus ag úsáid nimmarí hartar ach beidir bhfuil siad rógar go lína féin chun é seo dhéanamh inis. Chéad Clibberts mar sin gon trúna agus áráteag John Lillis tá sé gur a picture má an measc na Rónaí Tusaí agus Calín Belná Gráine Mórin atá chuirteach Brúil mar sin an na Connachtaí le chéad cúgnúmed agus sin má Nick Connacht mar sin chu broig leis gáin sin agus senta go hawa ag éh Nick Connacht faoin seasta nó atá breanú Harcían Stads Dexcom agus an na síochanna sin is fí réad gon séisiir nó ach feicimúd sin amach a ríist ag cúga Laighin agus bé Ben Martin be sé sásta go mála sé tús. Ba sé sásta ach níl siad san a gúsáid an sealbach an air tá éhann ag Doneach a tréis na Connachtaí a sábháil cúpla uair ní an líróid sin ag teachtar as glán a go Gráine Mór na Curbe. Seo níos fearr an na Laighin le sin amach glán an seo. Kelly Burke an crínig amsú clíanaí chrothir in an ócáid sin. Láidirch mar Sundalo, Molly Boyne, Captain na Fórne, Vince Gimmer's le Railway. Agus a meas na cúlaíonis agus so san sciúpaíonn sin bhí Hannah Clark sin go hénta chuid Calí Nuachtarard agus Hannah Clark a chur brúhálmhar agus an is seolinn na Connachtaí agus iompar mór inis ag Maher Moran Mach Cúldars go deasa seo pasní scufanta Clara Barrett go deasa Poppy Garvey ag scuile Ava Ryder-nis leiscé máil na go siút sus go tín lína le balla sa go hénta chuid Calí Muo. Wat ní sár na Connachtaí láh seo man seo ag Adams Verling. Mar dúirme Jemima Adams Verling is breálathe a bheith gompar na líróide. Fól ní bhréanán, go deas. Léite go hamáid sin ag Grace Brown Moran. Cailín Ellis Carr na Martas Muo. Ní chun nach chorp gur broig leis gáin seo tuairt chuide go Hannah Clark. Agus preban si agus léite go bhaid go lán chulaí. Féit óhí le sár gramú a Robin O'Connor atá ag filehéis gortú. Agus fáilte chuig féit óhí O'Connor sasclifach Brown seo mar brise sinna chala ballin Birgin sinna ata gaman Calín fí ficin na héan tá sí arbhá láidir agus stop chur le Alma ata gaman ach tá láidirach dáha ag Calín ballin Birgin and is Ava Ryder faoi bhrú an clufa seán is a goscail sús go mór Tita go maith Ava Ryder Calín óg ach le nearttaí cúig bliain is fiche Simú galóir Gon tríú ócáid ag gluise na Laighin Calí seach as an nimmert ag gluise agus chuir sé an frustrachas ar Ben Martin. Se tháinig an brise sin á ata gaman, just tháinig si dír tríd an lína ceapan an frappa Róisín Maher an sin ní raibh sin an trasnar bhí an luasa ata gaman. Ach bhí clifa immertíntaach ag na Connachtaí ribh sin even ag Doneach a ríis le kick cliste an féta ó bhaha ag teach sús agus an gramú dhéanamh agus na Laighin stoppa in na Leinster féin ach cai siad leanach le sin le an cosan sa lár. Hanley mar sin sides agus gadíocht inta chuig Laighin. Mar sin chéad sin amach an trúna cáilteach na Connachtaí. Agus in a shelf ag chuig Laighin agus ag frappa scuilte sin Hannah Wilson. Whelan scuffant the list na passaní ar lína díríonn sin ag McKelly. Whelan na tochals a go lehan inis. Agus puts conclún way Rosie Searle.
agus tuc mas leis na Connachtí fós faoi bhrú agus rís glán na súsla duna. Orla Dixon. Go hintach san immer scuilteach tá takeíocht an is a testal an glán amach inta Gaelish Quinn. Go hintach. Clara Barrett, Dog sí Lawrence, inis! Ní Connacht bí scuile le pass amach ag Ever Rider. Go hintach ag Colin Rossaville. E féit ó bhíáí. Agus inis tá takeíocht a testal a rís. Senta Herciad, tána Connachtí héis dúiseacht agus Eilish Quinn. Eilish Quinn ar nó timar le héidir na Canada. Nís túisce an bhí seo agus scóil sí út. Grania Moran, it's in the Tar Hall. Senta go má. Éifnig Connacht, Cecil Lava. Roisin Maher, pass, Singnamu. An míán sin leis a pass sin. Ach puci Susig, Jemima Adams-Verling. Cosíocht díntacha seo ar a glíhan, hís fún ag Hannah Clark. Agus an glán amach iríiste ag glise. Moran, tána Connachtí gobar go dtíon. Ach tá rís tucrochtaí acub. Tá rís tucrochtaí acub. Lína Cousins cúige láin na bhrisise. Nis Barrett. Trís a lábh pass cuilsa. Amach is ag Hannah Clark. Hannah Clark tá gansaí a híineag agus ar núsí Ever Rider le gansaí a cairdeag. Ach tá sé seo anháin na Connachtí ach lína tucht daingen gorum na lainní os a cór hiad a Harbh agrias a Cousins. Agus sos anscupaí brúid sin ar Grania Moran bhí sí mórd ar réitor. Féit ó bhíábhí a gobar go dtíon ach Robáil Cinta ag glise iníiste chuige láin agus chuileann a chur kick leis a gáin sin sin Katie Whelan Prabantí amach ar sa tíblína. Agus sé sin obair díon crúar fadhain na Connachtí tá sé andeacar an líne sin a bhrise. You know, Brandon an immert an scuilte ach tá sé éireannacht na Connachtí mar níl an cosint na Laighin an aníd féin agrú. An réitir caint le Grania Moran an sin. Agus siad, you know, an 5-1 an rud bacór go meach imar ad agus an firm banisteach is Giro Shakan. Níl an takeíocht acu sa clise. So ní acu méidir a cúpla líróid glán ag teacht amach go Grania Moran agus níl siad an obair le sin. Agus tá siad in an dul trís na sra imartha agus ag oscailt na Barney ach nuair tagann siad sa clise, you know, tá anseans go bhfuil na Laighin ag sin 5, you know, na Connachtí ag immert ó trasna pár cúplóir an sin ach an seilbhar aiste na Laighin ag deara. Agus an sin amach, tarb se amach fadar chun lína, go hálan mé Rosie Searle, mach cúldairs, lábhseáil má an seo, ach, imróí i tacht salach ar chéile, agus ag trasnú i bhid a tríte agus dóilm, Cathy Baker a bhí caliseach. Cathy Baker le tríút go tí seom lena nach faoisih go na Connachtí agus deis ag éifnig Connacha iríiste an tíomhlín amhaint amach. Agus Prabantí amach hair sé tíomhlín an tábéid leibnig Connacha. Bid nach an tangháil thar bhfuil Berta ach bé sin amach iríiste na Connachtí agus tá siad i le chuige láin. Ach, Zenumad Katze, agus tá nimmert chom go mágadtí seo. Níl agus beidir seo an céad anna de bhí ag na Connachtí sa Leinster seo pí atá ag tastal ó éhan ag donna a gan kick an sin. Hanley, bhín sides go má míá le Adams-Verling ar chúla sin, níor aide lethe bre a gceann sin. Rosie Searle. Is go chéidir an Graham Ward de Lorbáide. Ní me cínta céhí ceantach ar an ócáid sin ach súla géire ag John Lillis agus a chéad Graham Ward mar sin teis ag Ellie O'Sullivan Sexton an tíomhlín amhaint amach neart airdan a gáin sin tíadach ar cluigean stoi Dorn McHugh ar a tíomhlín an sin agus ben cáisteach anis ag na Laighin. Ní bhréon an sin ag teachta seach leis an Graham Ward hí Rosie Searle ag trasna in the park agus just le chuir sí lábh amach ard an sin agus tagann sé ríis ó hepa ar na Connachtí leis an Sína amach sin níos fearrtá sí tar éis an cean na Laighin a gcuid. Well, féit ó bhíábhí a rís cailí ná halún taidir sí go hard ar Warren lína agus sár gadaíocht tinta ag ó bhíábhí agus a fortíthe. Annimmert is éifnig Connacha agus a fortí sin fólní bhréan. Anúmpaigh fólní bhréan. Inín Craig as a teach mór interrán anócaid sa siút gan áras. Agus éifnig Connacha is gur broig a chuirlig gáin sin nach heimsín si féit ó bhíábhí. Is tuchar féit ó bhíábhí is stoppa agus í mun seilbh. Mór na tochals. Lábh seáil man sin ag Hannah Cohen. Hannah Cohen bhí an feiceil an láfiire. Canin Craigs
agus focail na fánic ón réitir éhnig chunach is gur broig a chuir leis líor an ríist a tuirt chuide go hena Clark ar nócáil seo Prabin si agus Brúitir Sullivan Sexton séad a go hítach ag hena Clark sin an immert son clíánaí agus kick má bhfuil éhnig chunacha chumá céanna na Connachtaí in is a gunsaí agus go chéidir an golóir cosins le duine ag na Laighin a chu Sullivan Sexton leis an cinenne ceart agus an tíomhlí na baint amach ach nuair a héin na Connachtaí nar héin siad Laighin tá siad a breanú contarta. Agus bhí siad amach tíb amach an lína féad ó méidir an sin so tá sin amach a dollarás freisin ach an obair an sin ó éhannig Donecha an físeici chun an bearna sin eáil agus sin atá ag tastáil nuair atá kickmach an sin a lead a Hannah Clark bheith suas an sin a mulú sios písa onas go mbeidh sin an gramú a dhéanamh agus an ardán a thuirte na Connachtaí ar is an áit seo. Fáte go hítach san airteannig Papi Garvey on sides with Henley in a Shullin Feto Viavi pass all in the shot Foley rail on Trita Berna Orla Dixon are going to throw Lena August Toad Fotzeg Orla Dixon gonna Connachtaí Sir pass all a mask no Coolia Knichnia again more the Brianna Shakatsa Shinny Orla Dixon agus onsi a bháin ag na Connachtaí agus scór leis agus sin an stíl immer Tommy Fecker nuair feicim a Jerisha Grania mór le pass ítach even ag Donecha bancheck i gár san immer sin an loop ar féit ó bheawe ach fécar an Lewis golóir over le Jane ag Dixon chun an úd sin a chuicnú. Seach a cúig blian gais ógad Orla Dixon taithne blian ag Calling Galwegians I Harbh feicealach leis na gramíthe go dtí se go mórtas agus chéad sé gúd ag Orla Dixon ach nach ran rap ítach a Thompson idir réimhnig chunacha agus féit ó bheawe agus I chéad seis it's rón na postí mar sin ag Calling Conamara éimhnig chunacha tíbn lábhad seise scuirtí hína stó an tir seachte caite. Tangwal das leis Lee Rhodes ach tíbn lábhad seise ní kick éasca bhí an beidir ar an tíbn ní cheart go kick á leis a coisiis ach tá bag nach cúpnú me ag na mar sin caite an formballach an cín na Connachtaí cúig a lein an ád sin an tús tíirech a bhí mar dáda cuatú. Tús intach mar bhí ar cosins le haid beidir cúig ag nóid na mar sin fuair de bháin agus fuair scór ach nuair chuirann tú na imróirí sin le chéile Nick Donecha féit ó bheawe Orla Dixon tá cúpla imróirí an sin atá an na línse oscailt agus nuair atá siad an seilbh an achcuirsáil a úsáid sa clise tána imróirí acu chun sin dhéanamh. Well, rud amháin a thug me hen faoi dearad ar seachte caite sa réad main bhíon cluficail a raigh na holtaí is ag feabhsú bhí na Connachtaí agus súla géire mar dúirt meid John Lillis an seodís na Connachtaí cáilí seach an seo agus iad ag trasnú agus a tíochtálach ar chéile mar sin bruntanas stoi brunta ar chuig go Laighin cinenne le den an seo. Ceap go mí ar na Connachtaí an sin bhí siad ará ceap go é leis cuinn just ag tógáil lína chun an pass áil níor trasní sé tháinig cosantóras Jack orthaí ach nírá sí á scór an líróid I mórthúir mar réanas. Agus éim go thomlan na téman mar eall ar chéadhart bhí níach me héntá a mícheart leis. Mí ábéidir ar na Connachtaí ach stoi rarcahhaid ní seoirigh John Lillis ar cuasaí imirthe amháin agus mar sin Clibberts ifir dó. Here's Kershaw Katie Whelan. Tá Clibberts láidir na Connachtaí siar bhí na Laighin gáil agus a ceann sin bunchan cín ag Cara Martin bhí lína áhá ritsa Cara Martin ach ní raide le seilbh líir a chuneal. Se aspa crinne an sin beidir go imróí rógar le chéile ag dear ag cuir an pass sin agus Martin ag dul tríd agus just thuúil hit an líróid wehí agus bhí an lína oscailte os a cór an sin agus an deis an seilbhrás ag na Connachtaí a rís seans iad féin socrú síos taréis an scóir sin agus beidir brog cuirc an líróid a rís. Beidir focail faoin Clibbers dúnach sin éman níos samar thugtú héimhí deara hín cuacht agus an láidir tíos na Connachtaí. Tá Clibberts láidir na Connachtaí. Tá sé láidir a caithí an líróid seach amach glán sin an feibe bhí acu ribh seo sin cean ar bhd níos fearr. Moran Cur ardra sin líróid a cuirtú Prabin si go mí rógrach agus fáitir dáireacht agus fáitin sin ag Vicky Ems Kinlan. Ems Kinlan ar in debut ar seachte caite na cúige mún Calling Kilmanton agus fuair úd. Inis tá an láidir tá seo iníiste ag Atagaman agus tá spása seo osclaí suas clían ní chráthir Calling na Carrigan Duve
agus clíní chráir it's immer cholle clufa go tí seo sa gomórtas. A seo brenn Harvard dáseach na seo na cuairtóirí. An gramú go dó chuirsteach sin Cathy Baker. Agus éis beidir míáil in na Connachtaí an gramú ní me cínta céhíán ach pulsach an cín sin gramú. Ja, an gramú Gerach is roies cleaning Craobh Chak 3 and shin ag fall on Leroy Jamacas and Gramu agus you know a ris cahin na Connachtaí an cosin shin of a kangle chin is care le chéile honestach maina na Barney shin an agus ard on a ris ma on na Laighin Hepper leis an Crinnis an ó River seo an mai immers clachta níos fearach an seo. Tá mi hepa go bhí éilis Quinn an TV Cali seach an gramú i Quinn agus míá lethe gur se bultach an cín sin gramú ach Seolin chuig go Laighin éis agus Prebenty sus go sáúil tebroch íte lehan bhí anteist amach Katie Cargan héis go lehan ag go fortsaí Vicky Ems Kinlan Sheldon Lears a fósa chuig go Laighin agus bultach tríd agus Sullivan Sexton Brú Allward seanis ar na Connachtaí agus an gramú sin mai Ems Kinlan agus cá na Connachtaí seo i dhéine agrú béiste gur éalú féit ó bhíáhaí. Féit ó bhíáhaí bíte gur an liirtena umpar chola teise ansaí agus an gramú sin chumá céanna bhfuil Brown Moran ina siúra éimhní Connacha sciranse bhfuil cúis na broige tá tíomhlí na baint amachaice ach ní bhí sí héanra hásta leis kick sin. A rís hí na Connachtaí áú fása an sin naca leis an lína ach an umpar sin ó féit ó bhí áha. You know, thug sé just an spás éhann ag donnacha chun an kick sin a chuir amach agus tháinig go imreoir sin féit ó bhí áha an Comórtas seo im lína agus you know, an chance go bhí si deis san panel sin sa churn down tá agan go bhfuil si óg ach ní léon dát go bhfuil si imreoir chun na blintó sa chóir. Can áras sa bit féit ó bhíáhaí bhí si panel Scott Beamont ag tréáil le fern héad na mí úl le Ivana Kiripati agus tá an bhaintá sin seo chuig go Laighin bhí máil sin na brenn Harvard údrásach agus cuachtach agus tarní chun talúna stoi nach éon ráhheileh na Connachtaí ná ríide agus mar de réitir tarní síos Sides Harvard Crean agus ní rud amháin cínta ní bhéh na Connachtaí gur éon carta buí i dhéile agus heice mas a rud tíad a céin a ríist cinad inta sin ag O'Sullivan Sexton in éon le Molly Boyne agus Kelly Burkinis a cuirtú an cór leis a lár na huda ach bhrean an máil sin bhreanna se Harvard údrásach. Se agus an Jackar an máil tá sé feici agin ag go leir cliffi agus an Jackar an máil a stopú nuair tá sé agrathe mar sin caithí na Connachtaí cuirs Jackar an Sína amach. Simúil go rinne na Laighin an cinine sin an tapaí agus Kelly Burke si gurte mar níltar gurí dul go Sína amach agus de thuáil gurte agus cé go maiid siad an stocha leanach de rai. You know, tá sé job Jackar an cahamach táhachtach mar seo a dhéanamh inis. Agus Molly Boyne a cuirtú cóirlan réit origin stoi ní múna hasatá sí leis an cosins ar na Connachtaí agus tá tuisce tíad na seach tá seo marhaint a brolach mahan ficin numad caite mar sin na chéad carú caite ficin numad fácaí te seáin na ríad na Connachtaí a rút agus a ceann sin fáte ag Orla Dixon ach brú allhar i seo i ríist. Agus tá na Connachtaí tá sé gur cáilú gon dara úr i riamh go Clufa Canis Idirchúige na mrá. Fiidir sa Clufa Canis sa bhíonn rábhí sa nídeag an nar cháilte na chuig go Laighin ar nó na nail chuig go Laighin go leid trí cíne sa chéile ag búcach fiche seacht a bhíonn se caite na chuig go mún agus ar go Lower Valley fern óg nó a Gulchan Parke i chuig go Laighin am leanna. Ach, mar dúirtú éman an chéad job an seo ag na Connachtaí cosins an Sína amach an méisiid ná go le nóíocht san éir sní cheist mhór tá féit ó bhíáhaí fi láthair sa dara áit a méisiid ná ní chur suas tá éidir Quinn ar chúil an Sína amach agus an réitir mar sin sásta Kelly Burke í rathú leis a Said Sternach Crean agus caite sunsach go leor níach an na Connachtaí san nóíocht tá siad sásta bhachtaí sa cosint a máil tá séad an úirte Kelly Burke tá siad a Craobh an cín an máil seo brenn an cuachtach
Can na Connacht bheith cuaramach. Agus brisin siad téisiad chun talúna Kelly Burke an húcálaí is stoilm atá gaiirí leis seilimh na líróide. Agus, well, in áiríide bhí chéad máil tharbh cuachtach ach bhín ceann sin tíadach chu agrúthe céanna. An agrathe agus Kelly Burke a bhí gurtar cúpla nóméad ó hin anjob déanta go leis an caiiseach feicimidí an seo ag umpar trón a lína. Ní féidir na Consolidation a stoppa. Ceapan gur botún tacticúil gan dul sús an aon sína amach a rénos go háir an nuair táim ar cos le féit ó bhí áha os cór an sin. Cuirc sí is deachar an thucálaí ag dul sús ar a laid. Ach, caiithú dul sa seans an sin mar is an Jackar an mála stoppa. Well, mas rudder gro kick tucker goma ag even gonnacha rins go numan duch en kicked kom tucker ken ag Ellie O'Sullivan Sexton for she can as Cheda Keen and Sacha Katza agus er thief na love tesha four reel is kick tucker beyond agus marshal Cheda Katza ag O'Sullivan Sexton agus bug na chano with this fiche Katza is stalls checks cam Mar Dortmund take a toos Cluffe Harva Corum agus na Fornia Corum or Clor score na Connacht the Cuig Line Cuig. Agus an job déanta ag na Connachtaí an 5-1 ní féidir seilbh a thuirt na Laighin a limis there mar sin cuaig nó seach méadar an lína just an Jackar I de stopú ach an rud dearfach ná le ionsaí a bháin hí na Connachtaí an na Laighin a bhrishi síos agus sin an rud atá ag tastáil cúpla ardán mar sin a crothú a ríis. Sár a hosnú sin ag éhannig Connacha a curbrú ar láthúlaí Robin O'Connor agus a ceantra ballí Laighin á bhí Anna Clark Bucky sos mas malach ach kick Timo gan lína Harvard is fichidó mar sin Bruntar na Connachtaí ní me cinnta céchor broig leis gan sin a bhí Katie Carrigan an clíhannaí ar a tíb sin ach tardan mar sin an tugan na Connachtaí an méisiid an freagra tuban scupaí a thuirt gon úd sin a dhéile siad chuir doháin a dólam siad cinnta máil arbheith cuachtach ag chuig a Laighin an main na Connachtaí an an máil do chud chéine agrú. Mar sin, Stacey Hanley. He comális na sides go tí seo. I seach Quinn, tinta go maith Gaelish Quinn bhí breúara. Tarhal tinta ag Stacey Hanley. Ach, Hermert mí hlachtor an áiríide agus lábhseo mar sin ag Roisin Maher. Maher idíist Calín eile tá anhas an umpar. Mór na cuirta na lírodza. Tá sí ar fáilte ar réitor. Brúig i gluise. Sita go dá, éfnig Connacha, tísal ábha. Agus Grace Brown Moran, rins upper sita go siúda tro sa chéad le. Agus riala bhain táiste. Na Laighin sin cálí seach adíis gan bheith ag rothú mas amálach. Eilish Quinn, ar a tíb Cong. Riala bhain táiste, fós mar sin ag na Connachtaí. An méisiad ná runta cinn sa rial. Féit ó bhíáhí, tá trúr nó cehar sa chud na Laighin cynneal súlar féit ó bhíáhí. Moran, scuff an dars na passaní, téinteach an talúna. Ach tuca mu ar eis. Laighin an bhaintáiste. Agus an taithí cai an taithí úsáid an sin leis an réitear ará go bhfuil kick pinos acu ní rá siad ag dul léon áit bhí an líróid ag teachtar eis máil so bacór go meach an leacúlaí Gráinne Móran nó éhan ag donacha ag rá leis an réitear tógamidé agus beidir an líróid chuir an talamh mar se ardán a bhaint níos fearr acu inis. Agus sár Midway éhannig Connacha Calín Russellville agus bhain sí chola arlach amachchas a gan sin tíireachtaí mo an paintbán an lína amsí eice agus mar dúirtuéman an ardán na teo gus Stacey Hanley agus fé láthirta Alma Atagaman hís gurtaí ní bhéiste gur Atagaman a cháile í tharbh feicealach nummer scuilse mar do a nímlíon na dé gís Calín eile bhí am an tréála le Paniel Scott Beamont I miúil for she tríúd an Canada and Clifford go héidir faoi fiche mar sin gan áras si a cynneal súdar Calín Balabrigín agus táchaí allhór a córsú de chéad tús a Atagaman ach Hanley Stacey Hanley Calín le taithín na blianta a bhís gumas le Galwegians I chéad spruc tinta go hítach seanan is máil na Connachtaí Hanley cuirta lírodza Roisin Maher teach timp Gráinne Móran inis tá na cúlaithe ag fannacht Moran Císal ábha, fáil ní réan, Rothlainn sí go hítach san grámú, an bhain sin an líir sin a bhrunna siar, go dtibhan tá, Gráinne Móran, Poppy Garvey, ach téint sí go Nick Donoghue is, pass, Laighin, Bulta, Hannah Clark, a seasa cishan, leis go chosan tíir sin, Katie Carrigan, hí kick go máh éhannig Connacha, ach an bhí an sin le Hannah Clark,
Leitsa go sárhá cafará ag Katie Carrigan in Clíhánaí. Agus chúisiid a chance. Rins Cousins lit on the chugs. Tá sé seo go hinnta chuin na Laighin. Tá na géalú go bra. She's a tíb lína chug Vicky Elms Kinlan. Fét over Avi Kurshak Ramu Harva Tábhachtach. Tugalor Grammy hit zintig fét over Avi just Kedla. Exiklish Katie Whelan. Enish Kachagush Tucky. Shagas and Irchin Praba. Clara Barrett. Zintig Sarwa Kalin Guisala Kundimuyo. Barrett and Ish Blandu Suas. Me Hishkins is your hand of Gazelish Quinn. Achfotsa Galish Quinn. Kalin Union debut with her Shachakatsa. Na Connacht í gobargadíon an lína tíri idiriste Grace Brown Moran mar dúr má couple umper Ulwards into Calin Carna Marts Grania Moran Tá láb seo go mar na Connachtaí ach gramú fichor iris Kirstach ar siúd agus an gramú sin sacht with Cathy Baker agus Farrier Shearer tá na Connachtaí gáil Moran tíos lava Eilish Quinn na gobargadíon agus sin go bí éhannig Connacha a bhí takeún sin mór na Connachtaí tosaí ríist Tána Grammy a Harkian with Kuigalain, Toshid Harva agrees Augustins. Foley Reynal, Love Shalawa, Kalin Inzeran, Brunta Shear. Grania Warren, there's a pass on Gadisha. Fate Oviavi, Sposs and a chick Fate Oviavi, Torla Dixon Ataku, Fate Oviavi, you're gonna throw Lina. Ah, there's a Shoka Ita, why Fate Oviavi? Tahood of the door, Fotsig the Connachtaí, Agus, let's go hood, why Fate Oviavi. Agus pass into go Clara Barrett, Confet Oviawi, Quirk, Treach and Lena and Shin. Ach, Nora Vrishik, Treach, you know, Usad she and Lewis Feckamajarish, Clara Barrett and Chog Chassavam, Jack Merlakuli, Lena Intak and Jenna Fet Oviawi. The Orla Dixon Tiva Mo, ach Nora Hog Fet Oviawi and Lena Shinisje, Viorhi a Creek News Dog she on Takiak the Vieki, so Viorhi Dolphin a Fusti, ach Vieseki Garoshi non a Yenaf. Agus le cheart thuirs go cailín bail áthallún bhí go leor le tunaice. Bhí Orla Dixon sul sciúpa i tacu, níor an takeíocht a testáil, féit ó bhí ahí. Tá sí chuirsteach na Gramithe, tá sí rubáil sa sin amach, ach tá luas iontoch ag féit ó bhí ahí. Mar sin an dara iireacht ag éhannig Connacha. Ní Connacha fa sí híana stóintear Shachakatsa. Tangwal mála se líróds. Agus na bratachaí Conan Arnsa, Sarah O'Rourke agus Jamie Coyle na réitorí cúnta. Bhí sin tarlach a chuirsos na bratachaí. Ach covis éman, go mbeadh dá pointe breise sin Harva Tábhacht an Tábhacht duch mar lú túair dús clé le cena sé seo donna fórna agus, you know, cai si na a bua all agus gan Livingston na Laighin na pointí bonus sin all freshen so sin an Tábhacht do éhannig donnig mar lútu na muirtíh lína an mála chuir na bhrat sin suas agus gachtain éhannig donnig freshen ag fécinn sig fannacht ach sin tiltte ag na Connachtaí ceapan gur hepparthú leis an sína amach ribh sin ba cógamach siad níos fáinach ribh an kick a chuir trasna agus an tiltte acu ag dear an úd sin all cai si teach amach as a limerick there féin inis. An Cliffa Godó Gadí seo sa Dexcom Stadium agus éanamuid na mar sin fácaí sa chéad le grúta Harcína sin a thosú ag Hanacón agus tá na Connachtaí ag fás go mór seas Cliffa seo pás baganín scuilteach prabtí sos ag féit Oviavi idirchúige Gírim lína costanta sin I bhrisise síos Grania Moran an sciúpaigh glisir cansín kitó ag glisir líróds inis tá siad a cuirtú Prabtí ar son agus a bhábhar Kuigalain na Laighin is cuirtún Prab binín lácholaí níhí O'Sullivan Sexton an lácholaí má agus gramú tinta in sin as an immerts go míid lethach agus an réiteoireacht a ríist ag John Lillis. John an réiteoireacht mar lútar ag John Lillis. Feicimid an seo níl an líróid Jackie tá sí just ag ris siar ag dul siar ar an líróid agus an gramú géant ar I rih breir an líróid agus sin an Tábhacht mar ribh sin bhí an kick cuiris Jacka Grania Moran ach tá an takeíocht an lína cosan sin an castáil nuair chuirn siad quick kick más Jack you know ní féidir an bhrasar a ligantis Jack mar sin ar ligan stríd. Agus mar luatún sin Elio Sullivan Sixton le chick bolsa seachtaí here. Tá me cheappa go bhí Robin O'Connor bhí sos a tacu ach gramú chuirteach ag siúd go míid lethach. Mar sin faoisih go na Connachtaí déanamh go lethama. Nar bhdálamh go le seach an cín ag lethama agus an ceann sin bolsa an cín ag an sin amach. Agus
tá si duna golóir rudí ceartna chuléman ach siad na rudí began na rudí bunúsach agus an lábhseáil. Cai siad an ard cait an sin cai siad leantar eileis. Sin an rud, ní acaméideach beidir, gá sin amach glán a fuair na Connachtaí go dtí seo. So tá sin ag tastal na rudí bunúsach sin onas go mbeidh siad an cúpla seo imar a chuir le chéile. Tá sé feice agin níl mór an seilbh tastal tá an imar acu, tá an imar clachta, tá an analís déanta acu, ach níl siad an seilbh chuinál. Agus na siolin na Laighin éis Brabantí a fátar dáíirecht na Vicky Ems Kinlan. Ems Kinlan na Brandon Dawn Sheriff nar fáintí seilbh na líróide. Is gan áras Craobh Rugbaí Idirchúige a chuineál Ems Kinlan. Cailín Kilmontan agus éis fátar Rosie Searle, Cailín an Núv chuine na mí. Molly Boyne a taco. Ní mór go seilbh feici ag Molly Boyne. Katie Whelan agus O'Sullivan Sexton. Pasal Zasachó meas na cúlaithe. Na Connachtaí agus it's the Cousins fátar dára iireachtain sin ag gata gaman an tála hen sin Cailín Ballybrigin seilbh na líróide a chuineál. Teis fósa seo ag Cúige Lions go Laighin ach le ceartúirt go na Connachtaí. Áhás a Cousins. Agus gramú ní gramú i do gobar go dtíon. Tríos na lábh éist ata gaman. Agus Rubáil dinta. Sin Rubáil in na Connachtaí. Sár Cousins. Jemima Adams-Verling. Sár Obair dinta i Cailín Craigs. Agus ní Connacht gur broig a chuir sin líróid sin catsa. Agus bheith rider a tarhall. Agus mí agus breanir sin mar rucáil. Way Cúige Lion agus Cúige Lion soas Harvish Scoopy scofanta Hannah Wilson on frappa squíilse. Soas an Scoopy ag glisha ach an pass turnach an sin waving Connacha míá artha leis a pass. Sean an passing dul Contalah agus Steve here the Eva Ryder ach freshen Captain Garrow second no go ag Eva Ryder Shasov Susarísh hánig sé síos ar an líróid ach leis an bhrasar ag Chuck Sus ort bidder agus ag dul Jen Mader con Keen the féidir just fannacht ar an talamh caiitú an líróid all Sus agus treide dhéanamh chun onas go mbeidh an takeíocht den an Chuck Hart ar the ríis. Well, an uair go seilbh na líróid ag Kelly Burke and Charles Sagauneal. Tíiste go limir ar gábhéid is ficin na Connachtaí. Zair le Laighin úda amsú. Agus mar sin an mé Cúige Lion mist gur máil seo a chrothú i ríist. Na Connachtaí féit ó bhíabhí gols nóíocht. Ach gramú dinta san éir. Agus an is tá hebh a 60 sní Ellen Connolly hís tíocht isteach. Yeah, féit ó bhí rinne sí iireach dul Jean líróid ach nuair a tháinig sí nach rá sé gar leis haing sí síos an brasar agus ardán a ríis má anseo ag na Laighin. Agus santasach golóir níl na Laighin go rón tíblin anseo imirt cleachtaithe i meas Kelly Burke. Fáci Katie Whelan mar sin seach Burke. O'Sullivan Sexton tríos na lábha. Tá meappa goin na Connachtaí sásta nach de Cousins máil. Agus grúteag na Connachtaí ag glishe. Bhí me héine an dítas nach na Laighin go rón tíblíine. Agus mar sin na Connachtaí ansásta ach tá sé na glenn mar sin fáci sa chéad le. Ellen Connolly bhí anháin na thuirtí seach. An tir seachte caite chumá céine sílan go bhí Hannah Cohn atá hééis parca ágáil. Agus tá Cúige Lion tá siad sách chalí seach agus siniciúil ag glishe. Tá sí gléise ach freisin. Ceap gur just thug siad an líróid ag dearad an na Connachtaí an sin mar nuair a fuair grid na Connachtaí an líróid sin. Níor ach éhan ag dunaige ina éonar ag seasamh ar an líróid seach sa clise. Agus ní rinne siad iireacht ar bit brú a chuir orthaí agus just lig siad don na Connachtaí a lína ag leanana an sin. Agus sársic i ríistfuoi éhann Connacha tá sí kickáil go hiintachine ar imróid a chud Mícheál Bránach ar in Inservan áit go thosa sí bhí sí cleachta stoí na skillan na kickála agus ar imróid a chud na cléachta agus scoil chumsí a siarán agus tá captí na fórne ag gimmert arás i ríist. Cailín ag gimmert arás sníomh a cúig Grace Brown Moran tá coppla umpar allwards into Cailín Carna Marts. Ní Connacha bhí éiles cuine ag scréadaí legus a gimpi Orla Dixon ágáil a bhaine Connachtaí Hannah Clark an clíonaí a suachtar ard tá sí fós go an cín Gráine mór na taú le siúd bhí sé sin glóhar an na Connachtaí agus iad gur snas a chur ag dear an chéad lethe an seo. Agus ó híomh na park sus go sí tíhile éiles cuin tá sí gobar go tíí na móhan Cailín Beo an á. Níle teach a dar capí neice Somália
agus ní bhréan an is. Sees it over Grace Moran. Tá sé seo go into Hanley. Stacey Hanley agus bhí Ava Ryder cuairteann lírodsa. Bhechtú ceapan is má bhí na Connachtí faidzach. Go méid teisig tíocht a charíist ige glisé man malai tá na Laighin bhí siad faoi an bhrú agus bhí sin an tain cuí a bhí siad an an stopú an Abergenta ag Elms Kinlan ribh sin gramú an táhachtach an sin ar Stacey Flood ach feicimiis na Connachtí ag chuir an bhrú an sear na Laighin. Tá siad a reject na Connachtí tá siad méidir gear féit ó bhí ahí ag tíú lína an bhfuil sin an na ceantin a chuir an talúna agus tá sé cuiní suas féit ó bhí ahí chúsí sa seans chonig sí bearna tá man sa breanú siar camot ardhil ó hort go cosans chuige Laighin mar bhí mu ceapú cholús gohar féit ó bhí ahí shelf na lírodsa go machúd idir trí fáta ach an chosans a sin bhaid chuige Laighin. An obair agus trúr ag dul hart ar an lírod má tá rud amháin atá le fios ag féit ó bhí ahí gar chun lína an sin cai si dul ísisiil. Fiú mar tá sin an dul thar an lína, ba si den aní chuinál suas. Cai si dul ísisiil agus tá spáint go bhfuil an réitear go bhfuil an lírod ar an talamh sin. Sríú med fácín seo. Preban si amach ar se tíomlína agus béin sin amach ag na Connachtí ach mar dearm háú me go le fácín seo sa stád Dexcom eileid go chlufa eileid go hospántas agus an firmbailin se na Connachtí chun cín 2-5 míáló beidir na réidirlób an tríú úda amsú ach béis siad ansásta leis an tuspántas seo sa chéad le agus éhannig Connacha i ríiste go le muí na broigid sin agus brú olmhór ar fearn Ben Martin ar nó Calini chuige Laighin na cháid ar seaite caite an na muoine agus an sides buganín mí chrín an Thompson mé Stacey Hanley agus a ríist nasúla géire ag John Lillis mar a bhí ó hús na himire agus be clipper sa bháin dúnach ag na Laighin ach gan áras be siad héna ggéire rud a cinn sa chrothú agus gáinú med fácaí. Se agus an obair agus tá an láhanúachtar ag de Connachtí faoi láthair tá úd eile le fáil an seo ach sin an feib na sína amach an sin nach bhfuil ag teach lán nó na cína chailann siad le cúpla nóméid fáca tá an láhanúachtar ach má bhíonn siad deis ach an feib tá an seilbheith ag na Laighin clipper díntaach a sin. Agus gan áras tá se na chaidlins agus na chuga a musa sa glibbert. Agus na frapí sin a chur an ar chéile sochráte sinnig John Lillis. Tá sé ggéire an dá ar an fannacht tíidech ar nó hena cón atá hééis fágáil. agus en Connolly tá sin ná siút. Agus an clippertó Roisin Mahar cean ribh seo agus tá sé teach éis. Whelan, pass an zas, tíl Shaq Martin. Agus sinna Emma Brogan atá mar lán chúlaí a thosa an áit Robin O'Connor. It's lum. Agus 7 years a fósa chuige Laighin. An mééis ná rud cinn sa chrothú agus cáilsa sin gnámú ach an íst is léargas a sin ar obair na Connachtí agus ar an Gossans Orla Dixon. Sár gnámú ríist de lárbáid sin bhain na Connachtí. Birchig teach suas agus fiú ní an gramú choláidir sin ach bhí siad ag teach suas an lína ag teach suas go tapí sin gur rinne Laighin botún do bhhar an bhrú atá Orla Dixon agus a lehead a chuir ar an bhrasara agus sin rud tábhachtach 2 second fáca seo deis ag na Connachtí mar tá na Laighin ag tarsú tá siad ar faoi bhrú le genóma den ús so feicimiid an main na Connachtí an scór eile a chuir an seo. Tá cearcha 2 second fácinn seo sa glug efigúla seo is stád Dexcom mar sin. Teisiúháin turnach ag na Connachtí. An méisiid ná rud amháin turnach a chrothú. Pass hálálann sin gnámú iríist ag fóilní bhréanán. Tá Calin ní Conamara gimirtarás. Fóilní bhréanán agus éimní Connacha. Calin Nelta gimirtarás sinní Eilish Quinn. Na nimmer cool tosaí agus a nimmer sa seo stoppaí Gráine mór na breanú síos. Agus ní bhreanann se seo roág Eilish Quinn. Farrier díadach ag deire an chéad lethe. Is cosúil gur ionta Eilish Quinn ar a rútín agus in náid le 10 second fácaí
nach mór trú sin éman malai. Agus mar lu tú cúpla gortú feici agin le na Connachtaí mar lu céile Walder an seachtain se caite Ilis Quinn se immert anhá inneo ach Brennan sé seo go mbeidh sé críoch an lá an seo de Ilis Quinn ar éos just ag iompar is Jack agus an gramú teachtar nílas agan an chuí a casa a cosfuí an sin. Agus ceiste sin tíocht bh banistíoch chuige Connacht tá ní second mar leis geall fácín seo sa clog efigúil sa Dexcom agus bhí sé de fiúach na caní an goisteach agus a réidir John Lewis ní mu sin atá ní second fácaí ach sean trúia in áidir bhí mai díire gorá sa trochtdroch Ilis Quinn a bhí gimmert Harcían cailín bhar capín go hit an náisiúnta le éan an Alban níos túisce le bua fiche seachta fiche híon a clufa dúchlána agus run sin debut Bailin Chunter Shachakata, hain si seach mar cailín onad river sin an dar clifa mar sin ecinn seo Somália sa Dexcom agus is cosúil gúlan rútín sin ontaí ag cailín bhéal an átha níomlíon a déag gís mar dúirt agus rud amháin cínta éimeach mo leith chumach céine aire siad wób go mór Ilis Quinn sa dar le. Tá go leir taithí in asna ag na Connachtaí fuair láthair aonás le na imróirí idir náisiúnta na ggurtú a bhí acu ribhe seo san Comórtas agus Ilis Quinn sin imróir eile inis atá gurta ag am táhachtach riile am agus nuair a bhí an lámh an uachtar ag na Connachtaí ag an am sin just chuir sé isteach orthú agus chuir sé isteach ar an immert a bhí dhéanamh acu ribhe seo. An ceartach Tommy Eller dul tús leis an réitear an sin nach tá na rialacha an ní rah an líróid tréis dul amach as an immert stop sé an clog de bhhargra gurtú sa clise ach bhí an líróid fós beo sa clise so cai siad lenach de raile sin. Agus an síntan mar sin má ar nó chonig mud an síntan sin éman faoi róan der Shachakata mar lú tú an sin fír drochar tú chudás go céile Waldron agus chola agus tá gaí go céile Waldron agus tá súlagan go mééis sí mothú níos fearr go lua agus Emily Foley chumach céanna díadach ag deir an clufa gur bháin gortú Emily Foley. Bhí súladí am na feicech mud an síntan an seo mar sáró cád sár clufa na Connachtaí a chud sár tuspántas os ar góir iad chun cín 2-5 le ní second fácaí ach míá le Ilis Quinn mar dúirt mar cailín gáhhuiideans níomlíonna déag gís. Bhí 6 gramús fiche ag Ilis Quinn suascatí seo ach mar lómod gomininic sa chéad le bhí sí tharbh feiceach san iompar. Brennan si díos fearr tá an clifa seo cricnéice ach tá sé dearfach go bhfuil sí ina síos sús an sin níl si taréis an aircast nó aon rud a cuir orthaí so Brennan si níos fearr ná mar ceapméid ar dús. Well rud amháin is teas ceála sin imróirí a chud chuige Laighin a goil suas ag Ilis Quinn agus it's in the checkout story at a sláinte agus tá teachtarchtaí agus tá focail Ilis Quinn agus tásúil an go bheice mu Ilis Quinn a sé gimmert go lua gan áras tácha olmór os a cóir siúd agus ní héon stoi an tíach agus focail eile beidir faoi líise me ganigil cailín eile tá mó gortaí fí láthir agus tásúil an ghfuil cailín dúnaáil i tíocht a go héin hí droch gortú cosise ag siúd mar lu tú tá léí ar nó Adele McMahon dá mar Hóchaiptín ar fear na héad na mádach a go an park an na Seapáine tá Ian Riley, Bevan Parsons agus cailín eile bhí mar cancer Ivana Kirpati a bhí sa feineal le fétómhíhí agus tá fós leis peal méh dílí Nicole Fowley agus Anna McGann agus well chuige Laighin gan áras seachtar a chud chuige Laighin tá tosaí go feineal ar fear na héir na mádach Sinead Stacey Flood, Aoife Dalton, Eve Higgins, Dane O'Brien and Nachuli Ma, Nivo Dowd, Linda Dukangs, Ruth Tussa, agus Ruth Campbell, Aoife Wafert a Gertie, Martian. Tom Katze, a number 0 nach a just a céad le, Clara Barta, Love Schultz, Jemima Adams Verling, Heavy an Fekelach Gato and Aina Hulti, agus Maher, Roisin Mahernish, on main the Connacht in on Tish, a one turn the Chrohu.
Grania Moore, Navy Connacht go lad pass al zas Ata Spórt cho Papi Garvey dumach sin on the pass squeala ach an count budsach an keen Fiera here Hall agus Santa Sakor Vin the Connachty Igira Tish a one turn of a crow Tosh the bands and Tanya Bassano cuts near on the Connachty sa Cluffic Canish only in Ravils and Nidig agus Rudawan Keitsa Tasha the Gear and Boo Hurts Lobachanya Tasha the Gear Golirash sa Cluffic Canish Gandara Uridiv and just as thoughts Dexcom and score La Hama Kuig Hunnoch the Doyeg Kuigalain the Kuig Payments Rash Gandara Laugh on the Gilen. Stuff a brown summer pressure should he call it by Bergin should he have to gammon Colin free ficking the head in Tashi Arva lost the third could have had a Clark or no culture Prabin Chi agus Brewer Sullivan Sexton said the Gahito had a Clark Fought Gahitos Nerchnik Papi Garvey on sides with Henley and a Shullin Feto Viavi pass all of the cha Foley rail on Trita Berna now Orla Dixon we're going to throw Lena August Toad Fonte Orla Dixon Tasha Toss of Altis, a Cousins of Mall, Tasha the Nerds of Kelly Burke, Tasha the Craobh and Keen on Mall Shop Brando, Ankuchtach, Khan the Connacht Kurmach, Agus British Chin, Sachin Contalona, Kelly Burke on who Connacht and pass, Laighin Bunta, had a Clark, a Shasakishan, let's go Cousins Hirchin, hey Katie Corrigan, Brunta Shear. Grania Moore, now there's a pass on Gadisha. Feito Viavi, Spórt and a chick Feito Viavi. Torla Dixon Taku, Feito Viavi, you're going to throw Lena. There's a Shoka Ita. Wait, Feito Viavi. Let's do it to Shachakatsa. Sangwa Malish and Erods. August the Bratach, he got an Arza. Zero Rourke and Katian. Streets the law of it east at the gammon. August, Rubal Zenta. Shin saw Rubal when the Connacht, they saw Cousins. Orla Dixon goal and when the Connacht had a Clark and Cleon the Azuk the Roard Tashi Fosa go and Keen Grania Moore and the Takule shoot
agus fáilteráis itseo go stáid Dexcom ar a Móthrbeg an Amsher buasadí teag te a tára agus Babhta trí comórtas Vodafone is chuige na mará Babhta trí an tríú lás fiche go míon lúnasa agus an chéad lein seo ag cúige Connachta bhí ar mhéin má anála hairns in siad gláthama na Connachtaí chun cín dói go cúig ar nó troch cortú baint go éilis cuin ag deire an chéad lethe ach tímóga sin éman bechearcamach na Connachtaí ansásta leis a tuspáanta sa chéad le. Well, baisiad ansásta an rudtáid tastal ná teachtamach agus leannacht ar aile leis mar cuireadh sé isteach orthú gortú mar sin agus freisin beidir tháinig an sos agus tháinig an sos ag an am ceart gan na Laighin ní na Connachtaí mar bhí siad ag chuirhrú dámata ag na Laighin ag an am sin. So an rudtáid tastal tar éis an athosnú seo cic fada an sin agus sin ceart an tealdrais acu. Agus grúta go hinnta sin ag na Connachtaí agus gadaíocht tinta in íst ag Atagaman, Cailín Ballybrigin, bhí an feicil ach fáilteráis in íst ag na Connachtaí. Tá sé ar fád a tarlúte ag tús an dar le agus nar bhreá an na Connachtaí sár tús a chuir leis an dar le ar nó ráúd sa chéad le
Uda Gorla Dixon agus ag Canning seo Féto Viavi Évan Connacht le Slánú Bháin agus slash é mána sin ag Canning Rossaville Táistú stúr na himine go bra agus í gimmers mar lechúla má agus Eva Ryder Canning Carnawards Muyo agus ag glise nócha seo na Connachtaí Cali seach agus Féto Viavi na mepa go sí imi go na cosa agus well John Lillis chonig man sin sa chéad le agus ní sé sásta scuile le rudí mar sin éman. Se agus Níor ceap me go sé ród an tá sagam hit an bhrasar a siar ach úsáid sí a lábh tháinig sí sé beidir go hit sí ar an talamh sin an botún amháin ach an níor éon ceist go carta an ach a rís just níl an takeíocht ag na Connachtaí sa cluise agus is dócha go raibh siad a caint faoi sin ag letham tá siad ag dul leathan go maith tháinig sé Eva Ryder an sin ach tá trúr ag tastal hartar hí nuair sin si chun talamh an sin. Is dóis na Africas éman so mí clufi URC tá feici am héintúin fach sé sin lethach san Africas mar gláán amach ach an réitir John Lillis rá le Évan Connacht agus Féto Viavi ní sé sásta scuil leimmert dáin séireach mar sin agus Féto Viavi imimi go na cosa ach mar sin ná Laighin seo lein agus cáil sin bud an cín mar sin immert socht mí chhlachtúir na Laighin ag tús an dar lethe ní bheith Ben Martin agus noch páisteach róhásta ní Connacht amach an cúil dar agus riile bhaintar sig na Connachtaí. But ag na Connachtaí an sin an dara óir an na Laighin nach raibh smachtach acu ar an líróid ag dul isteach sa cluise. Déint ag na Connachtaí freisin ach sin an dara óir an na Leinster féin. Seo ard an ionach clibertir lár na parca feicimid cadtála déanamh acu tá siad ag chur an lán clúlaí Clara Barrett ar tíomh amháin agus an imróí eile an lína cúil ar an tíomh eile le éhan ag Donecha so osclíonn sé an gátíomh agus tháinig muid cúpla immers cleachta ionach an na Connachtaí ribh seo beidir tionachar Tommy Ellard ar an immert. Tíadach éman chuin go an immers a measc Évan Connacht le úda for Féto Viavi fáil ní bhréalanis ní bhréan an go tríd a bearna agus bhí Orla Dixon a cuatú líróid Dixon a cosans ag gliste go Harcín mai Orla Dixon agus Harcín ag fáil ní bhréan an sin teis mar sin go na Connachtaí mar dúirt tú éman go immert cleachtaí tinta ag na Connachtaí agus bar fés ar a bar tréála fáil ní bhréan anis an lábh seo go maiid Canning Lindsarván tíos a lábh Clara Barrett Canning Guisála go lehan chomhadal in na fortsaí Eva Ryder bhí sin an go lehan Orla Dixon choláit san agus í a cosans iníist ag glise Maher Roisin Maher for údáha an na holtíid ar seaachcáte Cráine mór na tochals Ní Connacht tíos a lábh é seach go Canning út a takeí seach sin í Leslie Ring a chur coppla gramú allhharsteach an citóig mar sinna Évan Connacht agus Prabantí sus gon lán chúlaí agus sinní Emma Brogan le Sorchic Clara Barrett mar sin ar fadlid an níise na Connachtaí Barrett a brenn sús cinsáis rá teice cho fadal a Ryder Eva Ryder cuairtain líróide lehan na níise Jemima Adams Verling is brála Adams Verling bheith gompa na líróide ach ní mór go líróide chonig sí sa chéad le ach bua began sin go na Laighin agus iad a cosint ar an lína rábhéad is fiche i den is sús go fadal an lína le bailla agus bhí chuig Laighin mar san dúil bhí dáhas a cosint sa chéad le fáil ní bhréan an tús chuig fáil ní bhréan sin dar leach tá sí sin na prepad sós grúta go hítach a George Dixon Évan Connacht pass á an tro meas na Connachtaí siar grúta na daríireacht agus an réitir sásta go magan neasí siar agus pucaí sós ag Poppy Garvey tá lábh seo go magan na Connachtaí Féto Viavi tá trúr go nealsúlar Féto Viavi agus is tuchar cailí baile halún na stoppa agus ag glise ní go chéidir an Molly Boyne captí na fórne ag glise sár technique sár ceannacht ag Molly Boyne. Sean obair an Molly Boyne feicimid a rís céco íseal is a bhí sí an sin agus a rís na Connachtaí beirt an sin ach ní raibh siad ag déanamh an obair ag glána an cluise beidir botú na rís Évan Connacht nóir bhí siad a gonsaí chuir bhró chun líróid Dámach mé
an Ballistor and a Connacht victory ansasta leis an Leroy Salav an chin. You know, Tashi the Quirv Andrew or na Laighin, Tashi the Guskels the Barney. Agus a love Charlene took aku Igdolo o Cleon go Cleon. Agus on kicking over and gave an Ecdonaga, you know. Jack me Quinal, Goji Gowill and Achorsal like Mullo, she is Goji Gowill Shake Tastal, Mar Niland out, you know, Tasha Jacker Cousins na Laighin, Norathon a Connacht a Green Eye and Tamar Fad. Agus an dá an sásta go maid mi heb on alle herns chuig nómad Harvard Torsúil Cats in just a dar la gna mi he fichwer at a dá hív agus an aculi clipper to Grania Moran tíocht ar asher na cosa ní véist gur Grania Moran a cháile cani nóg béla náha en zimmer le éden fuochtteug agus í Harvard Crean leis na passanai nu zimmer si le fern chuig Connacht a bhí rahul an grús namach comórtas is a chuig an amrá fuochtteug Chábblion noch een ní bhéis de gur Grania Mór na cháile agus tá casúcha má cén a réibh Ryder agus í a ggóliske tá sí hén an gnóthach ó hús an dar lethe an seo ach mar lu tú beidir míáil in na Connachtaí tá siad a brenn áhá le shelf na líróide ach an isisigus a ríis beidir an cinenne mícheart agus iad go le muí na bhróig agus a kicáil ach rud amháin bé mar a doubt sásta leis tuspátas go dtí seo sa dar le agus mar sin a hosnú ag O'Sullivan Sexton an scrúteigh éh Ryder nes tá sí cuatún spás ach gramhil war chuseachar siú dá gramú sin mé Vicky Ems Kinlan éhnig Connacht an gur broig leis i ceann sin agus tá réit sa rágur an ceann sin Tuki Rash isteach mar sin botún ag na Connachtaí agus an ceann sin kickel amach mar sin ard an bronta ar na Laighin. Ja, just me bhí an clise just tíh má so nuair a bhreisi ar an líróid chun kick a chuir seaí sirs just an lína fé dóméidir. Éh Ryder rinne sí an job chun bhreithir an líróid a caithí sí treid chun dul chun cín pí an níos mú tá sí dul chun talamh róéisce agus na Laighin ag teach súsaí. Well, chun na Connachtaí san nóíocht a sin sa sin amach agus mar lúma hins dúin firstnéman tá sé dá was a sin amach na Connachtaí beidir go becheircamach se de gols nóíocht níos minicí mai an nar dan siad híos agus thug siad teisc na Laighin an máis na chruthú well tá an go an máis na chruthú annach chun stribblóide agus cuim le na riala an nua freisin you know muna héin an brasar a sús tá tú an líróid cuiras deach cham so you know cai siad beg Giros deach cai tú imróir a chuir sús mar you know tá tú ag tuairt líróid gland an brasar an muna dhéanaan tú agus rins rothluar siú goúa mar sin ag Ben Martin tan na frappa imi mar sin Maeve Keegan Caramel Cahy ag gnóú chéad capín agus Katie Lade Calín Ellis an bhfuil an gear chun na hirhí an tíocht a seach an áit Hannah Wilson Kelly Burke agus Clóda Dunn an chéad job ach siúd leis ag Gliberts fóní bhréan an inis lehan agus an fast inis taspát a Hannah Clark tas an golús a Hannah Clark agus gearan síisteach Let's go ma agus cóirmar Santas it's hén agus na himmorí Lár Parca an gramúir Cara Martin a chur stop le Grania Moran and is Claire Bart a feimú mar lecholí Cliberta Lodrach mag Pappy Garvey ach technique anwa on the line go seach ísel agus an gramúir Dífa Corcoran if a fiche stoil am a isteach a seach éimní Connacht a cuatú bearna agus a cuatú fétó bhíhaí pass all an sin gramúir géhnig Connacht an sin agus léitsa go sarwa ag fétó bhíhaí Sean over a ríis agus líon to go fétó bhíhaí chun Brisha Tríd sin míá just an pass beidir rófada Grania Moran go éhannig Donica agus bhí sé síos ar a cosa an uair sin ag a ríis you know lámh seáil agus you know immert ionach an na Connachtaí agus you know caafar a rátá siad an fern a bhád níos fearr ar an park faoi láthair agus an líróid acu agus you know just caithí siad na scórna chuir leis. Mar luma hé níos túisce ní tún lo an iireachte a leidú an na Connachtaí an iirecht agus a míáid sin mar dúirtúéman an pass dzarnach an sin mai Grania Moran bhí sé hísar na ílachas dói géhannig Connacht níor aide lethe Shelum líir a chuneal ar an ócáid sin agus a bolteach an cín ach bhí písa álan cóirmar taríise meas géhannig Connacht agus fétó bhíhaí an cóhiiscint atrub agus well
Na Laighin fi láthar béis de Cúineáil Súlatear Alma at a gammon. Ní blanche sure rá is cosúil gúil gortú rútíine a chorasta siúd. At a gammon a bhí Harva feicealach san umpar. Sa chéad le agus ar nó leis na gréimithe chomá céanna. Cailín a bhíle Paniel na héireann. Le Scott Beamond agus Timmerrins go chlufií le éan faoi feiceach. Ní cosúil go mééis sin an lecht a raéman agus is Bullamór sin go na Laighin. Bullamór mar luú an sin éon uair a bhí na Laighin ag bhrisise tríd. Bhí at a gammon sa lár an sin ag tógáil línte ionach agus ag úsáide lús agus sin bula máda na Laighin an sin agus a rís tug sin muoín ar tí bheile don na Connachtaí. Agus is mór fála an áidíide marall anócáid seo an clufa agus is mór trú a cháin na Connachtaí éiles Quincy chéad le agus sinní Alma at a gammon cunne súla a cailín sin an chéad capín ag an débú teanne go chuige Laighin agus ar tuspáanta seo an somí capín atá oscór Alma at a gammon agus asúla nach an gortú rútíine sin róhanna agus asúla an gúil éiles Quinny héin na mothú níos fearr hín síntáin na testáil ag deire an chéad lethe. Mar sin rins rothú ar siúil ar an dá oran agus clippers níos fearr óin na Laighin na caní nó. Cara Martin ag yard sníos gramú tábhachtach agus bár tuisle baint as de siúd ach tá na Laighin seo agus Sullivan Sexton a dalamólóg cura ag ar a rasúra. Agus an gramú ard mar sin rialháin taistin seo ag na Laighin lábhseáilt as chomhadala is gilíhanní sinní Carrigan. On lán chúlaí brogan chomhadala Carrigan. Tamerton Ashke fós a chuige Laighin umpar láid an cailínú sinní Ciara Short. A seo brenn dóchsach an na Laighin. Na dtíine chéad Shellah agus Unsiach sa darla. Cousins mar sin le donnach na Connachtaí agus tá Roisin Maher an mála gaiir ar na cosa agus tá sí tastal ar Ashtalína. Stacey Hanley chur gramú mór staach sin agus féadó bhíhí. Agus Neil Roisin Maher i brenn haar bhla burta a láthar na huide agus ní bhééis de ggéire an frappatán a cháile. Mail tá Roisin Maher tá sí lárnach a planan Emer O'Dowd. Yeah, feicimiid an maisí carlór an Lanach de Rai. Honnig with river sin on Brisha on the Laighin an lacúlaí a mohan sin ag gen Brisha ionach ó Sullivan Sexton agus bhí dog ar dús dog éhan ag donnach a barna ach an sin lan si rai ag obair onas go maisí an láb a chuiris Jack an hand tap mar honnig with Peter Stringer go minic ach gramú an tábhacht go bhí an bhrú a ríis ag na Connachtaí inis faoi láthair ón taréis an gortú ribh sin ó at a gammon agus feicimiid inis an mai Roisin Maher an Lanach de Rai. Tá se an stop start faoi láthair leis an cuí atá na gortú seo ag cuiris Jack ar an imirt. Cutíadach é agus mar dúirt ma an clufa an ócáid agus an dáhíomh Caibhlinn Ulmhór os ar cór clufa an sportsúil gotí seo ach Harbheith physicúil agus na gréimithe fíorchóir go isteach agus is cinnte gúil Roisin Maher i gcearchdal na gréimithe sin fi láthair agus ní sé breann na roá go cailín Galwegians cailín eile le taithí le éan faoi fiche bliain gríis agus tá réitir a chur ceistera an mééis sin ná pártach lachas a chéad clipper teile ar an dúrgus a taine teo fi láthair ní bhéh agus tá mé cheappa go mé hóp lenaí le hiíochta seach ar nó tá léidí Megan Callis chumach céan ar iireachta sí má gortaí agus eile Burns cailín an dún mór mar sin rins gortaíthe ina sé creas go na Connachtaí ach tá an réitir le cheartús go John Lillis tá sé tuairt chola hens go Roisin Maher tíocht a reise go héin. Cafarás gur an lábh an uachtar na Connachtaí sa chéad leis a Clibberts ach táid sa fríochtinta ag Maeve Keegan Cara Mulcahy mar dúirt man chéad capín ag a siúd cailín Old Belvedere agus Katie Lade cailín eiles Old Belvedere agus tá Roisin Maher it's in a tástal so tá Roisin Maher fágan na parke tá sí tuirt an ardóg suas ach beidir gur bheith bud Roisin Maher ag fille fós ní bhah sad beidir gur beidir sinna ceist ná an gartú nó an ahrú tacticúil a bhí an ceap me
Goroshi the Geary Gamak Roshin Mahar on Connacht on job Jenta Bragus Franning she Carcalor, you know. Dogame here on Park Kofadagus is Fager, but on job Jenta he said it's in Clibbert Augustin Immertoskal Jefferson. Nino McElemmar sin Katsa Starla, Ta Lily Brady at the Bark, Ta Ellen Connolly Stigs Nista Hope Launishte, Martian Da Ro Tossa Nu at the Da Uran. Agus Katie Whelan a goal people. Oh, Katie Whelan a gale Ustachta here. Katie Whelan. Oh, let's get Gdamuchin when a Connacht fi Ruarintach sent Katie Whelan. Achta Teshon Fos Kukuga line. Agus Trizalava Chigavad le Clini Croher. On Naskada. Brew Allworth on the Connacht. Shaka Kalinushni Katie Lade. Kali Conan Hirvi, Grootsig the Connacht, Agus Grootsig gave Nick Connacht, Eggisha, oh, Treshin Gahinta, Hoy Captain the Fornia, Agus Grania Morna, Corbroiglish, Lirotchin, Amach Harsh, Tivlina, Agus be Evening, Connacht, and Runya Tarhal, or Shed, Gadiach, Tinta. Ain't oh, Evening, Neowan and Gridgy, you know, Chak the Makas and Clisher, Umper, you know. Kuig no shocked Mather, you know, Tuggin Shishin Ardon and Emra Fekimija on Vrisha on Shaw on Lakuli, Getty Whelan, Cap Megaro, Block all no Casa and Chin O Kira Martin, Chak the Shaw, August near Jiro and Rachel is Shocker, Shin Costas of Marforshi Youth and Chin. Well, there are Dar Conic Main, Clara Barrett and Lon Huli, as Guisalam Weola, Sar Gramu, Hun Oud. A stopper. Shot. Well, Soch Rotsenchen, a journalist, Nimuna Hostatasha, Ellen Connolly, Da Gramu Ord Asichela Idzersha, Soch Rotsegula, Evni Connacht Marlin Chadish, Speshi Gulshach Muskin Faka, Ax Vachtu Chapa Eman. Zetach Carta Bui of a Harvard from Hushoch, a Cliff Marsha. Agus Niminike being Rachel a raw, you know, on K Canella, Baisha Carta Bui Mar, Nitogisha Ain Rawado, you know, Marvin and Tahi ag Fern the Liney, Conjurus Jackershin, Tashi the Dullish Jacka Sheena Makanshaw, Shanska Maishi the Dulgaji Mall, a Quervruer and a Connacht. So Marvin and Tahi Agus on Liney Klishta by the Girus Jacker John Lillis. On focal Shinna Usaj Keegan on Hukalinu Shahik Molly Boyne Ags An Hussens when the Connacht enjoyed them all. Hussens Gazo Cara Martin Karina Nuv Kunini Ta Cara Martin Foss Cliff a Love Shalma and Shop Egg Kugaline Agus Love Shalma and Cara Mulcahy Tonk Hussens Comacho in the Connacht Feto Viavi Le Gramu Tabachtach Cousins Fircher, Evening Connacht Irish Gochen Tauluna, Irene Molly Boyne touched it made the garnish, a Shaka Karino, a Shaka Katie Lade, Tiro Fina Posti, Karin on Vollingar, Conan Hirvi. Kun you soon a Charrochte, Tiro a Shaka Fina Posti, Agus Fiera here Hall, Visha Eska, Katie Lade on Lirch Nahalavu. Katie Lade, Molly Boyne, a red on Damashta and Shin, Nora Umpershi, Hitchier and Talav, Nirona Connacht, Vrehari, Vishin on Lanach the Ryan, Shin the Warshin, Herring she is Jack Birchella, Vion Barna Foka, the Katie Lade, Agus Vishin on Dal Fuina Fosti Glan and Shin, Agus Inishta Cliff Egg na Connacht, Kaishi Chak the Rash, Agus Glurg Scorella Nish. Well, Ellie O'Sullivan Sexton, Tidach will score in the Pusti, Crean, Tidach, Harrod Strasnon, Martian, and Chostod's Dexcom, the Ronum and Zugalen, Martian Katzis at Darla, Agus Thomas are whole score, no Connacht a Doyeg, Kuigaline a Doyeg. Poppy Garvey fog on the parquet, Agus Ever Ryder a fog on the parquet. Katie Whelan Chomakena fog in the parquet. Martian Galore Aria Agus Rothu Ershul. Ach Tadse Frichtente eg na Kalini Nu Tataki Shach e Kugeline. Nilenda fui a Cap Megro just Tan Ama Ahring to Imror on Tavakdok. Cap Megro Katie Whelan Lor on Chak the Rashin on a liney. You know, Vichy Jane of Nivrisha, Vichy Canrock, you know, on that course all a Honig Rivonud Shin, you know, Vichy Lor La Shin, you know, Dog and Imror, Nuratashi Aaron Yeel, Sanam Shinton Clifford, Dog in the Aaron Park. Anna Husnu at Eastway, Evening Connacht, Ach Leitz Sarwai, Katie Corrigan, Agus Budson Keen and Kuigaline.
agus Dima Chuige Laighin tan na lava Susa na Claighnach up agus Martian Bruntanas go na Connacht Clibberts Lína Rávéders fiche Martian an méisiad nani dina agru Hope Lowney Helen Connolly's Lily Brady na Connie Nu Tá cínta go mémart cleachtaí ananse agus tá Connell Orla Dixon agus fónaí bhrénan agus go dibhann éhannig Connacht an Trúcab tá si de seasa an garga chéile. Well sin rud a rinne siad an uair hana agus tá ráha ag éhannig Connacht an sin do Laighin go Dixon ach an uair ribh sin chuir sí ní bhréan an ribh an barna feicim is cadatá teach tá si dul an tíh eile. Tá si go si tíh dal mar sin Jemima Adams Verling Laighin chomhadal si glíhannaí nú tá takeísteach and that's ever rider to me happy Gabini Aisling White to beat Tatsaki Stach agus well Nigu Cheder and ya Ege Glisha Tana Laini Harkian agus Grutachin Grutaga Kahawanchin and Cathy Baker and Timor Lor Parka. John Ober Cathy Baker ach a rís na Connachtaí ag fágáil an imreoir ina éonar ag dul Contalamh tá siad róháil ag teachtar an líróid sin agus rud le fiosú ba siad ag fécinn siar agus déanamh an analís ar seo imreoirí ag seasamh siar ag fannach lear an céit fra imire eile níl sé ag teacht muna bhain tú an clise. Mar sin Maeve Keegan an thucailí nó bhí si crín agus bhí na Connachtaí gurgals náíochta sin agus saidlo Bevin property, all right? Saidlo Bevin Gleeson a Ordu he Gleeson her a feckel so she no mach and Shachkatsa Colleen So let's keep the gap. As to him. Let's get in just a little bit quicker. Sin an méisiad ná Gleeson a Ordu Idist ar dar iirecht. Gleeson gold soas ach an Spruck Amshi cleanly chrohor it's in her keen to Sheena Mach. Skzimchi Sinead O'Brien atashte at a Cleon the Tiv Love Sesha existed not ever rider. Sinead O'Brien Carinellas Muyo even skimmers in Shola Galwegians Gahatsul. On the line his fast Gomor Shasta Cluffishaw kick Laighin Father Prabenchi Sus Gussasul at Clarabart and it's Clarabart Colleen Muyo Tashi Gimmers Gama Amy Chantalo Nugs Brunta Shear An Hussin Zig Glisha Moran near person her roller birds of Krutza Gahinta Eg Bevin Gleeson. En is Nick Connacht a goal money in the Broigadish. Prabenchi, Tashi Kurtu Prab Sassoul, Prabenchi Sus, Egan Longu League Brogan, Tira Hamach, Harsh Tivlina, Shannon Rudderby Haven Nick Connacht Kurtu, Ags Bain Shinamach, Egg the Connacht. Shan, even Nick Donegal, Corvruer and the line and Tamar Fadak, Honish Mick Clara Barrett Rivishin, V Clacton Shinda, Ain Imror Og. An a kick chuck she is her near Rishi Conan Leroy Honig she go on Prabig chucked an fair break she nearly sagat can't queer Prabig Shas she sheer Dan she and Prab shin agus on shin leave she on Prab shin gahintak agus an over Clara Barrett shin agus sunsuck galore Caramart the fog in the park Colleen the Carrigan Dove agus the head cliff like a shoe that Ash is Gortu agus Catsa Laighin Grútsa Alan Connolly Bhí Connolly fannacht Chula Lína agus Santa Sarwa Colleen Galwegians agus in Shullin Leslie Ringaby and Mon Shelliver Brunta Shear Moran Saint she's Steve Dollarish Tash the Connell Sulger and Sharevni Connacht and Nimor Craobh Vieka ach Antakiocht way Alan Connolly agus a goal throw money in the Broigadish agus late Skamaiga Long Hoolish Niema Brogan Rishin Tá na Connachtaí sa ná Scartgan Fark ach Sheldon Leardze ag Chuige Laighin. Agus tá si de tarsú immert Harveh Fíorchóir ón túsa agus Pasal Zassacha slash game all an ag na Laighin sin agus ag glíhannaí sní Vicky Ems Kinlan. Agus tá si téis Rins go bhéidir a gnóthún sin agus na Connachtaí ag agrú an lína cosanta idíist cá Leslie Ring agus Bevin Gleeson teachtar Ash. En is Pas Laighin Prabenchi Suas Prabenchi tá sí fósa Praba agus Shear way Orla Dixon Brúinish Orla Dixon Colleen the Gallia but Saint Laighin Tiv Love Session Tá takeíocht the Tastal agus Brunta Shear Moran Pasta Scuffanta Fate Oviavi La Lovi Intach Adíist Fate Oviavi Tasha the Connell Sulger ar shoot Nílan Saoirse Céna Eke and Shosa Darla Moran agus Istachan sin ag the member committee Hannah Cohen for Incantion Foley Vrenan Love Shama Edisha Jemima Adams Verling Gatassa Squilla Hannah Clark Talosa Clark Couple of Glamour all war a shoot agus Imi Taluna Brunta Shear Moran
Nís fear na Connachtaí. Tá Leslie Ring, Harvey Ganoa go honnig sí seach. Morning is Idis, scuff on the list in the passing. Nick on the Fate over Yavi, Nís fear. Agus Gatasa Chinway, Lily Brady, Laighin. Agus Gramu Tavata Himi Shachin or Foley Vrena. No one she not in Lirds of run the sheer. Talk, come on, Idis for the Connachtaí. The line doch dangen to Cossins. It's us Harvey Scuppy, Fate over Yavi. Agus Tarhal Cinta, Eke. Tána chuig the award níos fearg dullas Jack sa clise inis as an Everton sin a bhí an lacúlaí agus ach na Connachtaí ag dul tríd na sra imre ag cuirna imróí isteach sa clise. Beidir go raibh beidir, fithe sra imre an sin ó híomh na Laighin ag fáil an líróid an Leinster fé glána ach dan na Connachtaí leis an líróid an sin freisin. Agus cai siad leanach lei sin orintha tá éhan ag dul ag chuir bhróg chun líróid san Leinster na Laighin agus níl gá leis muna bhfuil rialan buntáiste, muna bhfuil an líróid an molla suas sios, fan leis an líróid. Tá na imróí ag na Connachtaí tá an láh an uachtar. Ní léon ceist ceapan go bhfuil úd ag teachtain seo. Sna cheartúirs go na Connachtaí man. Tá seileamh na líróide ar fad acub ó dhéala siad na túd arnach sin. Fate ó bhíhí, amach cúldars, go tás. Éhan Connacht gáin, bhí Orla Dixon teach tres nach an réitir sás na scuile si gan sin. Bhí an immert sin go hálahain na Connachtaí. Leslie Ringanis, tá siad so Harvey Scuppy ar Clara Barrett agus brúidseo ar Calín Wio. Bhí mar ágra na Laighin so Harvey Scuppy san immert tearnach agus iad Calíseach agus as an immerts. Tá le cúlaí clibbert an nua a bark, sinna Aisling White. Foley rin on pass out Acid Shaw. Go all the way Orla Dixon. Laighin agus Grútsa ach an passion edit na flíte chun Keane is stoilum. Fisha de Gira Sinead O'Brien is squealisteach. Ach pass out chun Keane agus tá na Connachtaí tá lábh seo go má ach ríist Catú mulla horts Cossins go line. Shag is Sinead O'Brien caiisi seasamh sheer písa, tugann sé deis dan imróir an pass sin a cuir os the core. Mar lútú an Cossins tá siad ag stopan na Connachtaí ach tá siad ag tuirsú. Cai na Connachtaí Giros Jack an sin. Cai siad leanach de raya onsaí, cai siad teach the rash agus a rash ar na Laighin. Mar tá siad ag tuirsú agus tá an barna sin an, má leanann siad lo ba siad ná é oscailt. Tá siad an fáinach faoi láthair, tá is agan fós le fé nóméid fáca, beidir go mbeidh siad frostasach ag deara ach cai siad an fáinach sin a úsáid mar tá an brú go léir ag na Laighin. Well, sí Carrigan Clufish or Katze, tá nuair chuig srestan mar sin fichan nóméid fáca íse starts Dexcom agus an Clufish gomór is ar gáith na mea. Dóig ar nú hí na Laighin hí na Connachtaí búcach an seo sa bblion fiche trí 8 go 7 ní rá nach pointed in na fórne ar an ócáid sin méh dílí le gá úd Orla Dixon le úd agus Nicole Fowley a mí a montúgan si kickála fé láthair dóig agus nar bhrála na Connachtaí go le seasta Clufa Canis gon dara úr iríomh is dar an chomórtais agus an Clufa Canis in ar siúl in Energy Park an tir seachte hugan ach búin sin sa glibberts gan na Laighin agus teisach up go chéadúr i dénúmid éalú as a Laighin. Se agus tá smachtaí fearg tastal an na Connachtaí ceapgur sin an céad go géir gáin clibbert a géal siad agus tá spána sé an anáil a tugann sé don na Laighin. Bhí siad síos an Leinster féin Cossins na Connachtaí seachsús orthu. Tugann sé kickdómh dul síos a Leinster na Connachtaí agus an sealbhar acu le sin amach an seo freisin. Agus Darlan seo hí na Connachtaí gols nóíocht sa sin amach tifriocht centach Grútsa go háha clíanaí chrothir tá sí gimmert anhá sa sin amach. Lábh seáil teasa measc can you quick a line Orla Dixon tá sé sin go hinnta chuirí imar na bliana se catsa sár léimh Orla Dixon an Calín áú Prabinchi. Tá sé nús galú nach amán fétóhíhí a pucasúas ach tá trúr cehar cúigar a chuineal súlar fétóhíhí. Agus go teasa sin go Calínú sin Aisling White atá in na Galway Warriors sin meascan is ar gurt baile le choíoch béal an na slúí agus maní bhá mar sin sárócáid Aisling White ach seolinn na Connachtaí agus seolinn Jemima Adams Verling agus béis na ggéir Jemima áil seasa clufa níos minicí mar tá sí Harvey Lauder san umpar.
White mar sin na tochals. Fónní Rénan, ag mar san clufa, Tís Lávan, Nick Connacht, tá spás lean na seo, Fé Dómhí Airví, tá Hannah Clark ar cuatún in Iirde. Inis tá sí fáte Clark. Bhí sí fáinach agus bhí sí gimmar fannacht san Immert agus tinta go maiid Hannah Clark an bhronna ar a líród. A seo go hinnta chuin na Connachtaí, Ellen Connolly, Zírin sin lína. White-inis, bhí chuig go Laighin Sausage Harvish Guppy, Rush Guppy, bhí sé das an Immert. An Immert on a Connachtaí a ríis agus, an brise ítach a ríis ó féit ó bhí Cuivan leat go raibh an líróid sin ag dul chun talamh ó pass ach bhí éva ag donnacha tíobh hir agus bhí sin an bhrethir droch pass an sin. Cuir sé an pass amach féit ó bhí Hannah Clark ar an clíhan. Bhí an cosantóir ag teach siar de bhhar sin féit ó bhí cuir sé an pass beidir amach ró lua go Hannah Clark. Feicimid an luas ó Hannah Clark ach níor fuair sí an spás go dtí seo ach a rís ardán ítach ag na Connachtaí faoi láthair an seo agus cai sí teach amach le scór an seo an tábhachtach. Tivan Carla Mold Cahy an frappa nú bhí Cali seach agus cinnteach a sin le gramú dúrnacht má casú hís fuma seo is cosú go Claire Barrett Buganín bacach a láthair na húda agus bhfuil an sin amach cáilsigh na Connachtaí agus tá sé tíise go limar se gábhaid a fichar inis tá sé do má ach fuiisih go chuig go Laighin agus iad héanana tochailt san is agus Jade Gaffney tá takeí seach an lecholaí Cliberta tá sí má agus bhí me díreach go rá Thomson éman bhí me héanaid an iontas meastú amach éhannig donnachan an tuairt fao de postí leis an íortin marall Zétach kick amháin an clufa seo ruchtad. Shags, baiste ag dúr beidir go rá an bhí sé ró fada mar an tíhan seo ach mar feicimid, tá an gáfern chun tuairteach faoi láthair agus, But tá na Connachtaí, tá sé ar túir na húds, sáíochtaí just in gnámú i ríist, agus sá rubber a géhann na Connacha, tá sí choláid san Jochanin Rosavéil, Fé Dómhí Airví, White a tochals, Fónní Rénan ar gur broig leis an Iirtin, a curtú prab, tá brúhálhar turn lácholaí, Emma Brogan, TG4, tá fós brúhara, ach Éilín Sheags, TG an talúna, Cinach marchin agus kick antas clisteig Fónní Rénan na seachtaí here. Tá cuma Harra agrithe ar na Connachtaí inis agus it so scipaí scufanta agus ceann sin scuilte sárchic ach cuníiste éhnig Connachanis a bhfuil se ná go lehan. Pass Buganín scuilte bhain na Connacha agus Claire Barrett is tefachaí lehan. Jomaim Adams Verling pass turnach a dro Hannah Clark edit na flíte tíhir go Hannah Clark agus fuisih go chuig go Laighin. Just an mí an sin an pass sin ó Adams Verling just ag gol tíh here. Bhí me ag fannacht an lá ar fad feicimid a ríise an spás os cór Hannah Clark an sin ach an pass ag dul tíh here ach a rís an immert on a Connachtaí ar an tíh sin ribh sin kick an clist ó éhan ag donnacha a rís ag dul chuir na Laighin is just a cúne an sin. Níl hen dá go bhfuil an scór seo ag teacht ach muna bhain siad cúpla nóid by the Connachtaí frostas ach seo beidir an purple patch don na Connachtaí mar nó muna bhain siad scór chucking na Laighin arás. Mar tú éman le fichanúid nús na mar sin níl mohan na láthair na húdach fur na bháin agus na Connachtaí ag immert an rugby ar fad a gol siar said na parke ó yes agus ó thua an lábhseáil ach an pass dúrnach sin pass a bháin scuilte agus bhí Hannah Clark ag gur fannacht san Immert bhí sí faideach ach an pass edit na flíte tíhir go Hannah Clark ach brútear na Laighin agus grúta na dára iirecht agus an rúthar an sin Vicky Ems Kinlan leis a lábhseáil agus seolinn chuig go Laighin it Harvah contarteach leis a frhansaí tá spás ateo ag Emma Brogan an lán chulaí firstí shot sliúd let's go rúthar ateo sinní Maggie Boylan an carín nu annig isteach let's go rúthar ó híomh an na parkway chuig go Laighin Has a Brenn Harvah Doncher, Canna Connachtaí Cúlú, Lábhseáil an chéad sco ag chuig go Laighin. Agus sinna bhaghuiisiid mar championí rábhlíonn as a chéile agus tá siad cuairtún gradam imí chu talún an stita go maiid Katie Lade a fur an dara út pass an gramú a ríist agus an buslá a fát ag a glíonaí Vicky Ems Kinlan agus Brisha Cree Donna Connachtaí sí Vicky Ems Kinlan a chur tús leis a glúiseacht agus tá út
Kirtney ag Vicky Elms Kinlan úd le trí go cúga Laighin. Caffar rá úd ítach an a Laighin ag teachtó limis der féin ag dul sios clíán amháin an sin trasna go clíán eile agus fós an Lewis an obair le Jane an sin ag Elms Kinlan an sin chun é sin a chríicnú agus sin an rud bhí an nimmirte go léir ag na Connachtaí. Bhí siad an gar le chéile ag cosan seán ar an tíomh eile nuair a thugmuid an briseo an sin ó Maggie Boylan agus sin nuair a tharla an damáiste an sin agus nuair a trasní siad ar an tíomh eile bhí an acúrsáil rá tapaí chun na Connachtaí rirá siad agrathe a curbe. Agus sinna bhí muid rá faoin frithonsaí na Laighin ar nó Harbheith contartach ar a frithonsaí agus sár iompar sin ag Maggie Boylan teis mar sin ag Heidi Lyons and chéadíocht ag a siúdrann sí débút ar seachtacáach kick Harbheith Zachar way Heidi Lyons Callie nás na rí a chun Kildare Canchin Colt mar sin nílas na fórne seo ach úd amháin na Connachtaí dóigh cúige Laighin a 7 agus well an clogbéidir an na Connachtaí tá éonúmid go le fácinn seo stád Dexcam Cahan na Connachtaí éime malói caiisiad an chluigean agus an misneach a chuneal. Cai si teach suasan is agus mar lú tú sin kick jackar a bhíán a kick táhachtach agus ní rá beidir just second fáca nuair a bhí siad ag seasamh siar chun an a kick sin a dhéanamh agus feicimiid an seo an praban sé amach. Agus éhannig Connacha tá sí anhhail leis na tosaithe inneo ach an ceann sin bulsa beganí ráda for se an prab cruach an cína stói agus cúige Laighin sin agus Aoife Corker an sás na scríile sé ceann sin mar sin tuc muid rá sé clibbert ar báide agus tá mai brenn hís fúmate freisin níl cuman na maithas ar Clara Barrett farí ar an lán choulaí. Se rinne sí an gramú an sin ar Elms Kinlan ar an clíán an sin. Beidir go fúil fuair sí cos isteach an sin nó rinne sé ach an kick sin céad beidir drug kick ó éhan ag Donecha a thuí rá fada an sin agus tagan na Laighin ar suas agus fós am genómid ag na Connachtaí so caihí an dearcha athrú agus an sealbháil arás mar tána imreach go chun é a bhrisise sí is fós scór amháin isteach sa clifa seo. So Caffar Mullamore Hurtzka Emma Brogan agus an Callie nú Maggie Boylan leis an glúiseach turnach sin Callie ní bhí turnach tíoch seach a peneal an léoneo Maggie Boylan mar gur a gortú crasca Robin O'Connor tá cúige Laighin mar sépiní i críochnún clufiseo go láidir denúmad fácií stáds Dexcam agus tá sé hééis dúiseacht go mór sinna Cathy Baker an Timberlore Park i Bunch an Cín sniúd fátaigh Cathy Baker mléana Callie chun na mí agus tá sé fad le dennig na Connachtaí tá sé ar an tíomh míchear an farc ach tá ifir i tríide Cathy Baker tá sí planú contartach go tá spás as a cór. Brenny sin nach rá éon spás a sin a chanig Cathy Baker tríd an bharna an táhachtach féit ó bheabh ag teach siar bhí sé an lámh a chuir ar an líráid agus é a harann semach as a Cathy Baker chun é a gcuid an sin agus ag tuairt an sealbhar aise ag na Connachtaí agus geistómh socrú síos agus iad féin a agrú agus plán le haigh an cléadtreimer eile an seo. Tá cloganis in na Connachtaí ní numa glan fácinn seo stáds Dexcam Hope Lowney ag fille agus Ellen Connolly fágal le Parkas Lirgus a sin an cá agus an coga tá si sa Glibberts agus grúta inis éhannig Connacha a chur broig leis i gceann sin kick an Lears stress in the park Pravici soas go sáú Hannah Clark tá Hannah Clark a chuirtú spás brunta siar gaonnta chuid Hannah Clark níor sé a cheartach in Lears sin a grochtdal ach tintacha Pascal test seo way White agus sinna Aisling White an lecholí Clibberts an nó White a brenn soas anhfuil na Connachtaí an teis amháin dúnach an seo a chrothú White tá amach éhannig Connacha a cuairtú féit ó bhíabhí le sort tospantas úd fáteigh sa chéad le agus well na Laighin bhí na tochailte sin ag glise ag ar an eistú seilbh chuirteach agus gnám bhilhhain sin ar Hope Lowney imí chun talú nach Lowney rinn si go má séir an nuirte a chuneal Stís an lábhadís ní mór an dulchan cíine seo tá na Connachtaí tena ní bhréan an pass scuil sa fada cho fada le Hannah Clark go hínta chuid Hannah Clark an tógánach ag zícanú rís go bhéidir White pass al seach Leslie Ring a gobar go dtí an a háin sí seach Aisling White a tochail sa níist
Tá na Connachtí gur na clíhannaí thuir sa seasta cliff. Is tá spás ag fétó bhíhí. Tá níor fáisigh fétó bhíhí. Bhíhí ar rúthar ítach. Agus bersa gur stop le fétó bhíhí. Agus bhí takeíocht aice. Ach tá seo go má na Connachtí. Tá sé d'arbh tarseach. Éimní Connacht trí sa lábha. Go as is se ag Laighin. Hope Laighin tá takeíocht a testáil. Tá Idirchúige ar an tíomh seo Laighin. Ach níor siad sách sciúpaí scaoile leis an líróds. Céhíste cléanaí chrothóir. Calín de carige duve le tainn i blianta. Ag tennam an gadaíocht ag gluise. Ach, na Connachtí, nar bhéis de breanú siar sin éman, bhí Idirchúige Laighin. Bhí Cap gur á seach den trúr an sin ach scéal an clifa, le na imróí amá, na Idirchúige acu, agus, just níró siad ag glána an líróid sa clise, agus ag chur an líróid an obair Jackar déanta acu fétó bhí áha ag déanamh brise ionach. A cai siad leanacht lo agus, an achórsáil sin áil, fós, tá sagam nachhfuil mór an am fáca, ach fós tá am, tháinig bhis nílach beidir truc a second ag tastáil chun bhrise síos an park leis an cuí atá sí gimmert. Cam rá faoi Hannah Clark an sin, bhí sé lár an brise amach ó Leinster féin. Cam go rinne sé sí trí umpar an sin, agus nírá an umpar, nírá sí ag dul contalamh leis an gramú. Fós bhí sin an cuaig nó gen méidir eile áil gach an obair an na Connachtí agus feicimiid an maisí den an teachtamach leis an tarra an seo. Catíadach ard molla tiltsaigh Hannah Clark rihanneo hín líne sin blisteach 3 uair. Gan áras may heb go líne sin blisteach ar a leid 3 uair rístan ja. Sort suspontas Carino Guinea Jack ar nuas uachtar ard. Mar tuaman tá am seach nó mat fácinn seo stád a Dexcom an bhfuil drama in an dún in seo. Na Connachtí tá sé gur goil seach sa clufa canis gon 10 uair i díomh. Bhí sé dáin sa bblion rábhid sa nídéag. Ar nó rins go léochra in asnamh ar a dá uireann. Ach an tuspántas bhfuil fearn óg nó imar ó Dowd ach tifriocht tintig na canní nó na canní onan tá tací seach ar son chuige Laighin. Heidi Lines am an dúgal sí kickála agus bein sin amach inis. Ag chuige Laighin tíadach ar an lína le balla agus Maeve Keegan. Cadín Railway Union a cai count seo seach. Bevan Gleeson a guls nóíocht ach grúta. An áidí den níhar na Laighiníocht teisiháin a rút a darla agus i conscian fátach up. Agus aga hítach in a Connachtí. Ever a hochtig tan réitorán seo sní Hope Laighin a breanú siar an gadaíocht ag gluise man. An gadaíocht an sin agus tá ceannacht ag tastal anis, leis an agus an nílan kick sin ag dul ar an lína agus fós caiin na Connachtí a seo úsáid. Agus well tá sin amach fáte na Connachtí ach bhreanna kick sin tuirseach éman a bhreanna mar tá le cheartúd céimhní Connacha tá obair na gapal tintice agus na Connachtí ní tú an iirecht a lochtú nó a leidú. Se má tá éon imar tuirseach sé éman ag donna ach, chafar iad féin a socrú síos, mar is é na imirt agrathe, na imirt clachta atá ag obair na Connachtí. Agus mí ábhar sin leis a sin amach. Rud bhain cíd sa bhí fearn óg nó. Seo tá curla chéala imar down, ní hiúir siad suas. Agus chúgnú med olmhór os a cóirte in stád Dexcom. Óganí i dahanní gurme chuige Laighin béis gur an countse a rún amach. Ach na Connachtí an splank amháin fácaí. Chúgnú med tíadach fácaí ar a clog an seo. An clog effigiúil sa stád. Ní bhaid siad an anrá nach rá an teis acu ach cai siad dul le sína amach atá is acu go mbeidh siad an seilbháil. Cean an crín an seo. Catsa crín, grúta Gleeson. Go hinnta bhaid Bevan Gleeson snéir. Évan í Connacht ag fétó bhí ahí. Bú sin áireanta ginn sa chrothú. Go hinnta a teabhar le Dixon. Tá le Dixon gobers go hinnta a cuasáil go chéad ag fétó bhí ahí. Agus tá na Connachtí tíiste go lína rábhéidir fiche. A chamóí séfnig Connacht Laighin an seo, bhfuil Idirchúige Laighin. Fátig Bevan Gleeson. Laighin a ríis. Bevan Gleeson ar dara iirecht. Cóimar stas an seo. Ach pass up againn scuilte. Siarad ar réitor. Anhfuil na Connachtí ná rud a cinnte chrothú dearnach an seo sa darla Leslie Ring.
Lína Gorham Dochtangen Osakor. Jemima Adams Verling a Crumma agus a Gulashach Ishal. White in Ishatochel, Shani Ashling White. Ashling White, Chavad Levin Nikonacha. Brandon Shiti1, Tin Shiti Vela. Past Sass, Chavad Lorla Dixon. Dixon a Gula 9 a Trochta. So Sarish Katinina, Harvaders Fiche. Is Tucker, Cousins Kugelline of Rishishis. White, Agus Groots and a Dory, Rochtek Jemima Adams Verling. Tá na fórne shot Tarshach. Over the Gappels and the Broid Curlish and Erods and no cut shin. Egg Sinead O'Brien is Stoilum. Agus the Mach, Harish a team Lina. Agus an Sumo Lemon Malloy. Beshina Machan. Agus Trino McGlefoki. Imro Gerta Reach, Tashi Gary Badger. On Fuino of a Haran Chamakas na Connacht freshen Agus Aka Reach by Tomich Idger by Kellora more on Shaw Nuvai Brisha Cree on Kui Ata na Connacht. You know, on Fern Ata Teration Immerch Galera Yen of Sadara La Shakas Brisha Awan Intak. Jade Gaffney, a Kurtu couple of Minu. Jagus Bakorgamak Imror Bidger Evan Donnack a Feto Viawe Ta Nakalesh and Shin you know Bakorgamak she the shocks a Cora Shin she ta Jade Gaffney a Gary Vrew a Querer and Rachor you know a Gary Ruddy a Querer in an inchin a mind a Connacht the Ayen of Anaskamaisha a Girus Jacker Lahaina the Nomad Foka and Shaw Agus Coffer le Canrocht Feckin Mitch Gominic Quiven Latim Rory Cossele, Brian O'Driscoll, no Paul O'Connell, Vakshid Lord Cora Machine. Could see the Heyman, Marzer to Jake Gaffney, can he a ficky blue gish? Can he know Belvedere Sarkanoch the chin, as he glosh rates ora, Achgrutza, Egna Connachty, Augustan Leon's Egg Feto Viavi, on Mission Nana Marcha, Achrahu, as a Vruch and Keen. A Harno Ton kick a tasta in the Connachty, Marioch Kash in the bush, and Clovishaw Ruchdal. Niana Koskore Wagas falling rain on the Gonching Cuds and Keen. Honic she saw San Scoopy, Sheldon Learns and Isha Kugeline on Meshatnan Elo. Ach Cousins wa it east. Agus Tuckumut's Erash. Agus fi and Learns Budzachine fi Ro, it's a Ritzer John Lillis. Agus the Michapa could be falling the rain on a Honic. In a Hornioch, seeds a lore and Scoopy, ach dog she learns in the dia, Martian Ben Kirstach, egg na Laighin, agus Togon Mugalefoki, ach and Gap into Women, and one in Zesh called Sig na Connacht. Well, nor Tashi, she is on, you know, Fos Tashi, Tan Jesh Aku, you know, Nilak Brisha Wan, and Rother Vima Exween of her and Shin nor Avishi the Gunsi, Tabu egg Tastal, well, no, so few more win she'd score. Few more wins she'd score. Kai she'd been Akal in the Postiachin. Agus, well, Tassam Galore Torluch is Darlaim and Vichaban Zakarets, Hachtu Licht the Himmer Anim Nugus. If he took Smeen of a couple of minutes for Ganaris. Vi Galore Imrory, Agus, you know, Quivener, the Laighin, Agus and Kui, Atashin, Lavanuk, Dock, if we law her. Viata Gammon, Lor, Gockrod, the Vishi, Jen of Riven, Gertushin, Molly Boyne, Guichi Galore, Leroy Tavok, Duck and Shin. A lehed de Hannah Clark or even a Connacht Fato Viawi. Ach an Imror of Lor Gockrod, of Canrock there in Cliff or Fad. No, Evan McDonough on a Connacht, Captain of Connacht, Vishi Lor Gockrod Jarfok. Agus few Monaween she done boo on Shaw. She lake Nemra and yo. Agus, well, Colin Rossaville, Evan in Connacht, Captain the Fornia, as he can know who Gradam Lucht na Himmer, Gundara Cliffa as a Chela. Fishy mar Lucht na Himmer, and then the whole things are Shachakatsa, as our novi Rima Darha, Heshi Ganshin. Ach, Numa Gale, Numa's 52nd fucking just Jacks come. On my Brisha Cree and on the chug in the Connacht. Galore Santa Kamaka, but ya. Ach, Kugeline is Tucker, in the stopper, as is Tucker in the Woola. I guess, oh, couple of Gram Ward, I guess Tucker with the dash. I guess Hulmans and Skradcha, some Musket Trachter,
agus ní mór an Grammy or the chonig muds ach go chéadú an jot tá sé go seasa bóca agus an Corta Bui Brunta Bevan Gleeson agus Pedro go bin éman. Agus just beidir nach rá sí ag smuoineh bhí sé ag seachsú sa lína cosint ach níor chuir sí a curb síos ar curb é just seaí sús a gramú agus is dógur sin críoc leis sin éiste na Connachtaí. Well, tá númad fácaí nach na Connachtaí síos go cethir déag Bevan Gleeson ar rinne difriocht an mhór tháinig sí seach sumar dáró ach Corta Bui fáte ag Bevan Gleeson agus mar sin cethir déag sus na cúrga déag seachtar na ochtar sa Gliberts agus go hefiúla teo cearcha second is stáds Dexcom agus well níor an tospántas furfa bhaid cúige Laighin ach gan áras be áhasar Ben Merton agus Loch Bainsteachta So we'll just get it a bit closer. We'll stay a little bit square, okay? Let's work hard. Last minute, ladies, last minute. Trí na cúige mún agus cosúil go mééis sé déine tuairtaí ar cúige mún in íst an dur seachte thugan an Sarge thugan bei na Cluffy Canis in Energy Park dúnach Brook agus ar nó ben cúige Laighin a go le trí críomh as a chéile na Connachtaí seans go mééis de tuairtaí ar na holtaí in íst sa Cluffy 3 watts, 4 watts ar tan Tom Catson seo sa Dexcom nachtaí ceappa go méid na holtaí gur an ceanseán amach bhfuil ein rud fácaí teag na Connachtaí an bhfuil si ná ein rud dúnach a chrothú Shellam na líróide bhí sé Jade Gaffney agus sí Heidi Lyons an lecholaí má nó a tháinig isteach a fuair an líróid sa deire Calín nás na rí ansás de broga chuirla sé ceansin I seasta nó agus tá Clufa críochtaí seo sa Dexcom Clufa Harveh simúl sportúil an tuspántas ón foirn baile an tuspántas ón na Connachtaí ach brise críog an na Connachtaí sa deire na champíní a golará go dtí Clufa Canis an dur seachtain se thugan mar dúirt me péis de gur an críomh a thuirt ló trí bliain as a chéile péis de tuairtaí ar cúige mún i ríist agus gan áras péis de cuairtú díaltas an cúige mún na Connachtaí well be ceir goach se dá brodú leis a tuspántas gur organ sell backup couple ár tuspántas ag na Connachtaí ach an scóir dúnach a just a Dexcom ar a móthrbeg na Connachtaí a dóiag cúige Laighin a seachtaíag. Fí ficin na héan tá sí arbh láist a tuairt chuide go hena Clark ar nóáil seo Prabin sí agus Brúir Sullivan Sexton sé go híteach ag hena Clark sin áiteo fáte go híteach san airteach Poppy Garvey an sides with Henley ina seolinn féadó bhíabhí a pass alán an seo fánaí réil an trí bena Orla Dixon a go na trúlína agus tód fáte ag Orla Dixon tá sé tása bhachtaí sa cosint sa máil tá sebanúir a Kelly Burke tá siad a Craobh an cín an máil seo brenn ancuachtach can na Connachtaí bheith cuaramach agus brisin siad téisiad chu talúna Kelly Burke an húcánach an is pass Laighin bulte hena Clark a seacan leis go chosan tíirtin ag Katie Corrigan brunta siar Gráinne mór leis a pass agadtí seo féadó bhíabhí spásan is ag féadó bhíabhí Orla Dixon a taú féadó bhíabhí go le trolína tá sé seo go híteach bhaid féadó bhíabhí agus tóid ar seaite caite Sangwell mála sin líróds agus na bratachaí go an áirte Sarah Rourke go tíon Streets Love in East at Gammon agus Rubble Zenta sin sá Rubble in the Connachtaí Sir Hussins Orla Dixon go in the Connachtaí Hannah Clark and Cleonia Zuchterard tá sí fós a go an cín Gráinne mór na taí le mataísteach a seach éimní Connacht cuatú bearna agus a cuatú féadú bhíabhí pass an singin am we gave in Connacht agus Katie Whelan a goal tipple Katie Whelan a géalúisteachta here Katie Whelan let's get gramú sin when the Connachtaí Cousins go mar seo in the Connachtaí féadó bhíabhí le gramú tábhachtach Cousins fíorchar éimní Connacht Irish go an talúna Eileen Molly Boyne tá siad méid a garnish isteach go Colleen nó agus Clark scór eile inis
Ellie O'Sullivan Sexton Tida go score the posty Crean it's Claire Barrett on his Teverhilan Jomoim Adam Furling oh pass turn the control Cooley first shot Sliud oh let's go Ruhuracha Shani Maggie Boylan and Karin Nu on Gistach oh let's go Rovley and Nasakela agus Tashin Kurtun Gradam Emi Khatalun and Stetka Katie Lade for Dara Oud passing them with East August on Bush Lava fought Sigigli on the Vicky Ems Kinlan August British Fadela Hannah Clark Aga Hitoy Hannah Clark and Toganach Exikno who reached Gaveder White August Aga Hitoy the Connacht Day Ever a hot sig to Rich